เอารามเราเริ่มเลยนมัสการพระรัตนตรัยเดี๋ยวเข้ามาเองแหละเริ่มเลยครับอาจารย์เริ่มเลยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคราวที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของวินัยของคฤหัสถ์คือสิ่งที่คฤหัสถ์ต้องประพฤติปฏิบัติเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะได้รับความสุขในโลกนี้ความสุขในชีวิตประจำวันเป็นผู้ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยปัจจัย4 लास्ट वीक हामीले कुरा गरेका थियौं गृहस्थी जीवनमा लागू हुनुपर्ने गृहस्थीहरूको लागि नियमहरूले गर्दा गृहस्थी जीवनमा यो जुनीमा राम्रो हुन्छ र अर्को जुनी राम्रो हुन्छ सबैको कुशल मङ्गलको लागि के कस्तो हामीले पालना गर्नुपर्छ त्यो बमोजिम गत वीक हामीले कुरा गरेका थियौं นั่นคือได้รับประโยชน์สุขในโลกนี้นั่นคือได้รับประโยชน์สุขในโลกนี้รามครับอาจารย์ได้ยินไหมได้ยินนะอาจารย์นั่นคือที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงเพื่อให้ได้รับประโยชน์และความสุขในชีวิตประจำวันในโลกนี้त्यस कारणले हामीले गृहस्थी जीवनको अब राम्रोसँग त्यसको पालन गरे भने यो जुनीमा हामीलाई अब हाम्रो कल्याण हुने मार्गमा हामी लाग्छौं र हाम्रो मंगल हुन्छ र यो पछि अब अर्को जुनीमा गयो भने त्यहाँ पनि हाम्रो कुशल मंगल हुन्छ हामी अब प्रगतितिर धर्मको मार्गतिर लाग्छौं และเป็นเหตุทำให้ได้รับประโยชน์และความสุขในโลกหน้าในชาติหน้า त्यसको साथसाथै हामीले गरेको कुशल योग जुनीमा कसरी गरेको कुशल कर्मको प्रभावले अब अर्को जुनीमा त्यसको प्रभावले अब त्यसको अब फलदायी हुन्छ त्यसले गर्दा हाम्रो सबै अब धनजन अब प्रगति हुने अब हामी अभयमुखमा नजाने भन्नाले हाम्रो कुशल हुन्छ และทำให้ได้รับความสุขอันสูงสุดคือดับทุกข์ในวัฏฏะไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายอีกต่อไป त्यसैको क्रममा यदि हामीले राम्रोसँग नियम अनुसार सील अनुसार पालना गरे भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो लाभ के हुन्छ भने निर्वाण प्रगति प्राप्त हुन्छ हामीले पालन गरेको धर्मको अनुसार हामीले गरे अनुसारको सबभन्दा ठूलो भनेको निर्माण हो हामी निर्माणमा प्राप्ति गर्छौं क्या दामी निकाल दिया तेरा भाई ने นั่นก็คือทรงแสดงหรือว่าทรงตรัสสั่งสอนให้เว้นจากอบายมุข6ประการด้วยกัน त्यस कारणले अब हामीले अब अभयमुख जुन 6 प्रकारको छ त्यसबाट हामी वञ्चित हुनुपर्छ यदि हामीले वञ्चित भयो भने हाम्रो अब कुशल मंगलहरू हाम्रो धर्मको मार्गहरू खुल्छ हामीले हाम्रो प्रगति हुन्छ हामी राम्रो मार्गमा हिँड्छौं धर्मको मार्गमा हुन्छौं อบายมุขท่านแสดงไว้6ประการประกอบด้วย1การดื่มน้ำเมา त्यस कारण भगवान बुद्धले अब अभयमुख 6 प्रकारको जुन छ त्यसमध्ये सबैभन्दा प्रथममा अब सुरा मेरेमा पर्छ जस्तै अब मानिसले सेवन गर्ने र जाँड रक्सीहरू सबभन्दा पहिलोमा पर्यो 2การเที่ยวกลางคืน दोस्रो भन्दाखेरि अब रातिमा डुल्ने घुम्ने गर्ने अप्रिय कार्यहरू जुन चाहिँ अब धर्म बमोजिम हुँदैन त्यसलाई जोडिन्छ 3การเที่ยวดูการเล่น तेस्रो अब मा पर्यो अब हामीले राति गएर खेल्ने जुवा तास विभिन्न प्रकारका नचाहिने क्रियाकलापहरू त्यसमा पर्यो 4การเล่นการพนัน चौथोमा पनि अब अर्कै प्रकारको विभिन्न प्रकारको जुवा तासहरू हुन्छ त्यो अब हामीले गर्ने नराम्रा कार्यहरू त्यो पर्यो 5การคบคนชั่วเป็นมิตร पाँचौंमा अब हामीले असल मित्र बनाउनु पर्छ यदि हामी अब जुन अब 6 प्रकारको छ त्यसमा लाग्यो भने हाम्रो चाहिँ अब नराम्रो मित्रहरू भेट्नु त्यो 6ठौंमा पर्यो อบายมุข6ประการนี้เป็นทางแห่งความเสื่อมเป็นปากแห่งความเสื่อม अब यो अभयमुख भन्दाखेरि अब हामीले हाम्रो जीवनलाई नाश गर्ने बाटो भयो त्यसलाई हामी अभयमुख भनेर बुझ्ने เป็นทางแห่งความไม่เจริญเป็นทางแห่งทางที่นำมาซึ่งความทุกข์ในชีวิตประจำวันในโลกนี้และในโลกหน้า
यदि कुनै व्यक्तिले अभयमुखमा पर्यो भने त्यसको अब जति अब गर्ने कुशल कार्यहरू हुन्छ त्यो सबै बिग्रेर जान्छ र त्यसको प्रगति हुँदैन, आफ्नो क्षति नै हुन्छ। त्यसकारणले गरेको अकुशल कर्मको प्रभावले यो जुनीमा पनि नराम्रो हुन्छ, अर्को जुनीमा पनि नराम्रो हुन्छ। เพราะว่าเมื่อติดในอบายมุขแล้วก็เหมือนกับนำทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นั้นไปทิ้งลงเหวหรือนำไปเผาทิ้ง त्यसकारणले जुन व्यक्ति अब अभयमुखमा परेको छ भने त्यसको अब भएको सरसम्पत्तिहरू अब लगेर फाले बमोजिम हुन्छ, किनभने त्यसको अब प्रयोग नगरेर राम्रो कार्यमा नलगाएर अब अभयमुखमा जुन 6 प्रकारको छ त्यसमा विभिन्न कारणवश सबै अब धन सम्पत्तिहरू क्षति भएको कारणले गर्दा बमोजिम हुन्छ। ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็หมดไปหายไปเสื่อมไปสิ้นไปตามลำดับจนไม่มีเหลืออยู่ त्यसकारणले त्यस्तो व्यक्तिमा जुन अब अभयमुखमा परेको व्यक्ति छ भने अब भएको सम्पत्ति जति पनि छ अब त्यस्तो सम्पत्तिहरू त्यसले विभिन्न प्रकारले दैनिक जीवनमा खर्च गरेर नचाहिने कुरामा खर्च गरेर आफ्नो धन सम्पत्तिको नाश गर्छ। ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่ยังไม่มียังไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีไม่เกิดขึ้น जुन सम्पत्तिहरू अब कुनै व्यक्तिले अब आय आर्जन गरेर ल्याउँछ त्यस्तो आय आर्जनमा त्यस्तो व्यक्तिहरू आय आर्जन गर्न सक्दैन, किनभने आफू चाहिँ अभयमुखमा परेको कारणले अकुशल कार्यमा परेको कारणले त्यस्तो व्यक्तिमा अब धन सम्पत्तिहरू थप हुन सक्दैन। เป็นบุคคลที่ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันและเป็นบุคคลที่ทำลายเกียรติคุณชื่อเสียงของตนเอง त्यस्तो व्यक्ति अब अभयमुखमा परेको व्यक्ति चाहिँ अब आफ्नो धन सम्पत्तिको क्षति गर्नेको साथसाथै आफ्नो मान सम्मानको पनि क्षति गरेर ल्याउँछ र अरूहरूको पनि मान सम्मानको क्षति पनि ल्याउँछ। ทำลายความน่าเชื่อถือของตนเอง त्यस्तो व्यक्तिहरू अब हेर्नु पर्यो भने आफ्नो जति पनि अब त्यसको अब आफ्नो अरूको मान सम्मान पाउँदैन, आफ्नो हानि नै गर्छ। त्यसकारणले आफ्नो भएको इज्जत पनि गुमाउँछ। เป็นที่รังเกียจของคนที่อยู่ด้วยกับเราและคนที่เป็นญาติเป็นมิตรและคนที่อยู่ในสังคมนั้นๆ त्यसकारणले त्यस्तो व्यक्तिलाई समाजले आफ्नो नजरमा गिरेको कारणले अब समाजको नजरमा पनि अब गिरेर आउँछ। त्यसकारण अरू व्यक्तिहरू त्यस्तो व्यक्तिलाई हेला गर्छ, नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छ। त्यसकारण त्यस्तोबाट वञ्चित हुनुपर्छ। ฉะนั้นการที่ตกอยู่ในอำนาจของอบายมุขนั้นจึงเป็นการนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้แก่ตนเองซึ่งทำลายประโยชน์สูงในโลกนี้ด้วยแล้วก็นำทุกข์ความเดือดร้อนนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้แก่ญาติมิตรพี่น้องแล้วก็คนในสังคมที่อยู่ร่วมกันด้วย त्यसकारणले जुन व्यक्ति अब अभयमुखमा परेको हुन्छ त्यसको प्रभावले अब यो जुनीमा अब राम्रो काम गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने अब आफू चाहिँ अभयमुखको लत लागेको हुन्छ। अभयमुखको अब जुन अब 6 प्रकारको छ त्यो विभिन्न प्रकारको न अब समाजलाई नसुहाउने भए पनि आफूलाई अब त्यसमा लीन भएको कारणले अब माया प्रेमको कारणले गर्दा त्यसैमा लागेको हुन्छ, छोड्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले त्यस्तो कार्यले गर्दा निरन्तर गर्ने कारणले गर्दा आफू पनि अब असहाय हुन्छ, नराम्रो काम गर्छ, आफूलाई पनि दुःख दिन्छ, समाजलाई पनि दुःख दिन्छ र यो जुनीबाट अर्को जुनीमा गयो भने त्यहाँ पनि उसको अब त्यो गरेको अकुशल कर्मको फलद्वारा अब अर्को जुनीमा पनि नराम्रो नै हुन्छ। การกระทำที่จัดว่าเป็นอบายมุขนั้นก็คือการกระทำบ่อยๆประพฤติบ่อยๆประพฤติจนเป็นประจำ त्यस्तो व्यक्तिहरू अब लतको कारणले अब नराम्रो कार्यहरू त्यसैको गरेर ल्याउँछ, पटक पटक त्यस्तो नचाहिने कामहरू गरेर ल्याउँछ। त्यसैमा लीन भएको कारणले त्यसैको लत लागेको कारणले गर्दा เป็นการประพฤติที่หลงมัวเมาเป็นการประพฤติที่ขาดไม่ได้แล้วก็เป็นการประพฤติที่เป็นไป
อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับคนที่เหมือนปลาติดเบ็ดไม่สามารถที่จะสลัดออกได้ต้องประพฤติปฏิบัติหรือว่าตกอยู่ในอำนาจของอบายมุขตลอดเวลา त्यस कारण त्यस्तो व्यक्ति जुन अभयमुखमा परेको हुन्छ आफू निस्कन चाहे पनि त्यहाँबाट निस्कन गाह्रो हुन्छ। यदि राम्रो ज्ञानको बाटो पाएन भने, राम्रो व्यक्तिको ज्ञान पाएन भने त्यहाँबाट निस्कन पनि अति नै गाह्रो हुन्छ। किनभने त्यस्तो व्यक्तिमा लत लागेको हुन्छ। अब जस्तै हाम्रोमा कुनै कुनै व्यक्तिमा चुरोटको लत लागेको हुन्छ, जाँड रक्सीको लत लागेको हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरू साह्रै सजिलै गरेर त्यहाँबाट छुटिन गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब त्यसको लत अचानले एउटा उदाहरण दिनुभएछ, माछा अब मार्दाखेरि जालमा पर्यो भने त्यहाँबाट निस्कन गाह्रो हुन्छ। त्यसै बमोजिम जति पनि छटपटाए यताउता गरे पनि त्यस माछालाई त्यहाँबाट अब आफू चाहिँ बाहिर पाउनलाई गाह्रै नै हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा त्यसै बमोजिम जुन व्यक्ति अब अभयमुखमा परेको हुन्छ त्यो माछा समान त्यो जालमा परेर त्यहाँ आफू कष्टहरू भोगिराखेको हुन्छ। นี่คือความหมายของอบายมุขที่เราได้พูดถึงกันในวันเสาร์ที่แล้ว คราวนี้ว่าในประเด็นนี้ก็ขอทบทวน แล้วก็ใครมีอะไรจะซักถามเกี่ยวกับเรื่องความหมายของอบายมุขก็ถามได้ त्यस कारणले अब यो अभयमुखको अब जुन यसैलाई अभयमुख भन्छ जुन हामी भर्खर कुरा गऱ्यौँ अस्ति अब लास्ट विकमा हामीले अब अभयमुखको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। त्यस कारणले अब यो सम्बन्धी कसैलाई केही अब अझै जान्ने प्रयास छ, खोज्ने छ कि केही कुराहरू अब राख्ने कि गर्ने छ भने राख्न सकिन्छ। अझ कि सोध्ने छ कि सोध्न पनि सकिन्छ। แต่ไม่มีใครสงสัย อันนี้ถ้าไม่มีใครสงสัยก็จะถามว่าบุคคลที่เป็นทาสของอบายมุขนี้เป็นบุคคลที่พึงปรารถนาในครอบครัวของเราไหม หรือว่าในสังคมในหมู่บ้านของเราไหม यदि अब कसैलाई केही सोध्नु छैन भने अचानले सोध्दै हुनुहुन्छ। अब अभयमुखमा परेको व्यक्ति जुन छ त्यो व्यक्तिलाई अब परिवारको कस्तो हेरचाह गर्ने कि कस्तो अब त्यसको मनसाय कस्तो हुन्छ त्यो सम्बन्धी अब कसैले केही भन्न सकिन्छ कि? अमन केही बोल्नु मन छ र? हेलो अमन, हजुर केही सोध्नु मन छ बाबु? सोध्नु मन छैन अहिले। ए ल ल हुन्छ हजुर, अहिले क्वेसन कसैलाई केही छैन? ส่วนบอกว่ายังไม่มีอะไรคำถามครับอาจารย์ คำถามไม่มี คราวนี้ผมมีคำถามว่าคนที่ติดอบายมุขนี่เป็นที่ต้องการของเราไหม अचानले के सोध्दै हुन्छ अब हामीलाई अभयमुख मनपर्छ कि पर्दैन, हामीलाई अभयमुखमा को लत लाग्नु राम्रो हो कि होइन? अभयमुखमा नलागेको राम्रो हो। ajan sohan บอกว่าเราไม่ถ้าไม่ติดอบายมุขมันจะดีกว่าครับอาจารย์ ทำไมจึงดี के कारणले राम्रो किन राम्रो भनेको हो त्यसको बारेमा सोध्दै हुनुहुन्छ आचार्यले। अभयमुख भन्नाले त्यही अब हामीले नराम्रो बाटोमा लाग्ने, साथीहरूसँग जाँड रक्सी खाने त्यही भन्नुभएको थियो होइन? त्यही अब 6वटा छ अभयमुख, अब त्यसमा हामी नपर्यो भने किन राम्रो हो? किनकि त्यस्तो अब त्यसले चाहिँ हाम्रो हाम्रो सम्पत्तिहरू बचाइराख्छ, हाम्रो चाहिँ अब फ्यामिलीहरूको रिलेसनसिप राम्रो गर्छ, साथीहरूसँग व्यवहारहरू राम्रो गर्छ, हाम्रो आफ्नै व्यक्तिगत व्यवहारहरू राम्रो गर्छ। ครับอาจารย์โซฮันบอกว่าถ้าเราไม่ติดอบายมุขมันจะเรารักษาเงินทองของเราได้เราก็จะมีเพื่อนที่ดี แล้วก็ทำความดีเราก็จะไม่เล่นการพนันประมาณนั้นครับอาจารย์ คนที่ไม่ติดอบายมุขคนที่สร้างฐานะของตัวเองให้มีเงินมีทรัพย์สมบัติ แล้วก็สามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันมีความสุขนี้นี่พวกเราปรารถนาอยากเป็นคนเช่นนั้นไหม यहाँ आचार्यले के सोध्दै हुन्छ अब जुन व्यक्ति अब अभयमुखमा परेन भने त्यस्तो व्यक्तिहरू मेहनत मजदुरी गरेर आफ्नो धन सम्पत्तिहरू बटुल्छ, राम्रो गर्छ। त्यस्तो हामीलाई अब हाम्रो चाहना हुन्छ त्यस्तो बन्नलाई कि कस्तो बन्नलाई? हजुर फेरि रिपिट गरिदिनु त, राम्रोसँग सुनिएन। आचार्यले के भन्दै हुनुहुन्छ कि जस्तै अब जुन व्यक्ति अब अभयमुखमा परे छैन भने राम्रो बाटोमा लागेछ, कुशल मार्गमा लागेछ, त्यस कारणले त्यस्तो व्यक्तिहरू आफ्नो मेहनतले अब आर्जन गर्छ, कमाउँछ, धन सम्पत्ति बटुल्छ, अब राम्रो संगतमा लाग्छ, राति घुमघाम गर्दैन। त्यस्तो व्यक्तिहरू अब हामीलाई अब राम्रो लाग्छ कि लाग्दैन? राम्रो लाग्छ। अब हामीले राम्रो सोच्यो भने, अब हामी पनि अभयमुखमै लागिरहेछ भने त्यस्तोमा हामीले उसलाई हेऱ्यो भने हामीले के जजमेन्ट दिन्छ कि त्यो राम्रो छैन रे, म राम्रो छु भनेर। तर खासमा त्यो राम्रो हो, उसको व्यवहार राम्रो हो।
ครับอาจารย์สุวรรณบอกว่าอาจารย์สมมุติเราถ้าไม่ติดการพนันเราก็จะดีครับอาจารย์เราก็จะสมมุติเราก็มองได้ว่าคนไหนติดไม่ติดเราก็จะแยกแยะได้ครับอาจารย์ เป็นที่ต้องการเป็นที่ปรารถนาของเราไหม त्यस्तो हामी बन्न मन पर्छ कि पर्दैन सोहन हजुर हजुर फेरि भनिदिउँ न राम्रोसँग सुनिएन कि म बाहिर त्यस्तो बन्न मन पर्छ कि पर्दैन त्यस्तो हामीलाई चाहना यस्तो चाहना हुने हाम्रो इच्छा हुन्छ कि हुँदैन राम्रो व्यक्ति असल व्यक्ति भन्न मन लाग्छ चाहना ครับอาจารย์มันเป็นมีเป็นปรารถนาอยากจะเป็นปรารถนาแบบนั้นครับอาจารย์ เราก็ปรารถนาอย่างนั้นอยากจะมีบุคคลที่ดีเช่นนั้น และบุคคลอื่นก็ปรารถนาเพื่อที่จะมีคนที่ดีเช่นนั้น หรือเป็นคนที่ดีเช่นนั้นถูกต้องไหม यदि दुई प्रकारको व्यक्ति हुन्छ यदि अब त्यसलाई अब सही गलतको थाहा हुन्छ त्यस्तो राम्रो व्यक्तिहरूलाई अब थाहा हुन्छ कि राम्रो हो कुन नराम्रो हो त्यस्तो बन्न हुन्छ होइन र सोहन हजुर हजुर असल व्यक्ति भन्ने ครับอาจารย์เป็นแบบนั้นครับอาจารย์ ครับก็คือว่าเราก็อยากจะมีสามีที่ดีอย่างนั้น อยากจะมีภรรยาที่ดีอย่างนั้น อยากจะมีลูกที่ดีเช่นนั้น อยากจะมีหลานที่ดีเช่นนั้น อยากจะมีพ่อแม่หรือว่าพี่น้องญาติมิตรทั้งหลายที่เป็นเช่นนั้นถูกไหม अचानले के सोध्दै हुनुहुन्छ अब जस्तै अब जुन व्यक्तिहरू भयो आमा बुवा भयो छोराछोरी भयो अब अभयमुखमा त्यस्तो व्यक्ति नपरेको व्यक्तिहरू हामीलाई मनपर्छ होइन र सोहन हजुर हजुर के भन्नुभयो जस्तै हामीलाई अब राम्रो व्यक्ति मनपर्छ अभयमुखमा नपरेको व्यक्तिहरू मनपर्छ होइन र हजुर 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 ครับอาจารย์มันชอบที่ว่าแบบคนที่ไม่ได้ติดอบายมุขเราก็อยากให้เป็นปรารถนาแบบนั้น ครับฉะนั้นบุคคลเช่นนี้เป็นบุคคลที่ดี เป็นบุคคลที่พึงปรารถนาทั้งเรามีภรรยาก็ดี หรือว่าภรรยามีสามีก็ดี ก็อยากจะให้เป็นผู้ที่เว้นจากอบายมุขเว้นจากการนำทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เนี่ยเอาไปทิ้ง แล้วก็แม่บิดามารดาของเราก็ต้องการลูกที่ดีเช่นนั้น เพื่อนฝูงก็ต้องการเพื่อนที่ดีเช่นนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสให้เว้นจากอบายมุขนี้ก็ประสงค์จะให้เป็นบุคคลดี และเป็นคนที่มีคุณค่า เป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการของทุกๆคนด้วย แล้วก็ตัวเราเองก็เป็นคนที่มีความสุขในชีวิตประจำวันเป็นคนดี คือดีทั้งกายดีทั้งวาจาเนื่องจากจิตใจที่ดีงาม त्यस कारणले अब भगवान बुद्धले अब सबैलाई गृहस्थी होस् या अब जस्तै अब जुनसुकै ठाउँमा होस् त्यस्तो सबै व्यक्तिहरूलाई राम्रो व्यक्ति नै मनपर्छ जुन चाहिँ अब अभयमुखमा अब नपरेको व्यक्तिहरू जुन चाहिँ अब कुशल कर्महरू गरेको व्यक्ति त्यस कारणले हामीलाई पनि राम्रो व्यक्ति मनपर्छ अरूलाई पनि त्यस्तो व्यक्तिहरू मनपर्छ त्यस कारणले त्यस्तो व्यक्ति बन्यो भने अब राम्रो हुन्छ हाम्रो यो जुनीमा पनि राम्रो हुन्छ अर्को जुनीमा पनि राम्रो हुन्छ जे काम गर्यो भने त्यो हामीले कुशल कर्महरू गरेर ल्याउँछौँ हामी कुशल कर्महरू सञ्चय गर्छौँ हजुर การเว้นจากอบายมุขนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นการรักษาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่แล้วไม่ให้เสื่อมไป แล้วก็ เป็นการรักษาคุณค่าของความเป็นคน รักษาคุณความดีของเราไม่ให้เสื่อมไป ให้คนอื่นได้ครับให้คนอื่นเขาจะได้มีความเคารพนับถือ แล้วก็มีความเชื่อถือ มีความมั่นใจในตัวเรา ว่าเราเป็นคนดีเขาคบก็คบกับคนดี เราคบก็คบกับคนดี त्यस कारणले यदि हामीले अभयमुखबाट पर भयो भने हामी वञ्चित भयो भने त्यस्तो कर्महरू नगर्यो भने हामीले आफ्नो धन सम्पत्तिको रक्षा गर्ने आफ्नो जीव धनको रक्षा गर्ने आफ्नो अब चाहेको अब व्यक्तिहरू राम्रो व्यक्तिहरूको सङ्गतमा लाग्ने बनाउने राम्रो राम्रो कामहरू गर्ने त्यस कारणले अभयमुख भनेको नराम्रो हो हामीले अब अभयमुखमा पर्यो भने हामीले राम्रो अब गर्न सक्दैन त्यस कारणले अब यसबाट वञ्चित भयो भने हामी धन जनको अब रक्षा गर्ने आफ्नो शरीरको अब जुन आमा बुवाले दिएको शरीर छ त्यसको रक्षा गर्ने त्यसको साथसाथै हामीले कुशल कर्महरू सञ्चय गर्दै जाने अब यो जुनीमा पनि राम्रो जुनी गर्ने अर्को जुनीमा भयो भने त्यसको अब हामीले गरेको कुशल कर्मको प्रभावले त्यहाँ पनि राम्रो नै हुन्छ त्यस कारणले अब हामीले सकेसम्म अब अभयमुखबाट जुन अब 6वटा छ त्यसबाट हामी पर नै बस्नुपर्छ วันก่อนเราได้พูดถึงสุขของคฤหัสถ์มีอยู่4อย่างที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ अब गत हप्तामा हामीले अब गृहस्थीहरूको 4 प्रकारको खुसी हुन्छ है अब त्यो खुसीको बारेमा के थियो आचार्यले भन्नुहुन्छ มีใครจำได้ไหม कसैलाई अब त्यो अब 4वटा अब गृहस्थी जीवनमा पालना गर्यो भने खुसी जीवन हुन्छ कसैलाई थाहा छ कि आचार्यले सोध्दै हुनुहुन्छ
लास्ट विकमा हामीले अब गत विकमा हामीले कुरा गरेका थियौँ कि हामी अब गृहस्थी जीवनमा लागू हुने 4 वटा त्यसकारण त्यसको पालन गर्यो भने हाम्रो जीवनमा खुसी मङ्गलहरू हुन्छ, राम्रो हुन्छ। त्यो कसैलाई अब याद छ कि अचानक सोध्दै हुनुहुन्छ? याद छैन भने केही छैन। คงจำไม่ได้ก็จะนำมาเล่าสู่ฟังอีกพระพุทธเจ้าทรงแสดงเกี่ยวกับความสุขของคฤหัสถ์หรือความสุขของชาวบ้านไว้4ประการด้วยกัน त्यस कारणले अब हामीलाई थाहा छैन त्यस कारणले अब अचानकले फेरि त्यसको बारेमा सुनाउनुहुन्छ 4 वटा गृहस्थी जीवनमा अब पालन गर्यो भने हाम्रो जीवनमा खुसी आउँछ हाम्रो अब सुख शान्ति आउँछ त्यो के छन् यस प्रकार छन् ข้อที่1ก็คือสุขจากการมีทรัพย์ पहिलो के हो भन्दाखेरि अब हामीसँग धन सम्पत्ति हुनु हो ข้อที่2สุขที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายทรัพย์ दोस्रो अब हामीसँग सम्पत्ति भयो भने त्यो सम्पत्तिबाट हामीले दैनिक जीवनमा आफ्नो दिनचर्यामा खर्च गर्ने कहाँ प्रयोग गर्ने त्यो दोस्रोमा पर्यो ข้อที่3ความสุขเกิดขึ้นจากการไม่มีหนี้ तेस्रोमा के पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग धन सम्पत्ति भएको कारणले हामीले ऋण कतै लिनु परेन ऋणहरूको अब हामीलाई मार्का परेन तेस्रोमा पर्यो ข้อที่4ความสุขเกิดขึ้นจากการทำงานที่ไม่มีโทษ चौथोमा के पर्यो भने हामीले हाम्रो जीवनमा आय आर्जन गर्ने राम्रोसँग अब कुशलमङ्गलमा परेको कारणले जुन कामबाट हामीलाई अब दोष हुन्छ त्योबाट हामी वञ्चित हुनु चौथोमा पर्यो ความทุกข์ของชาวบ้านหรือความทุกข์ของคฤหัสถ์นั้นก็ตรงกันข้ามกับความสุขของคฤหัสถ์4ประการ त्यस कारणले अब 4 वटा खुसीको अब हुन्छ भन्दाखेरि त्यसैको अब ठिक उल्टो अब गृहस्थी जीवनमा 4 वटा अब दुःखको कारण पनि हुन्छ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นประการที่แรกความทุกข์ที่เกิดขึ้นประการแรกก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความยากจนก็คือไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สิน त्यस कारण पहिलोमा के पर्यो भन्दाखेरि अब मानिसहरूसँग धन सम्पत्ति नहुनु पहिलोमा पर्यो ความทุกข์ข้อที่2ก็คือไม่มีเงินที่จะไปซื้อปัจจัย4 दोस्रोमा के पर्यो भन्दाखेरि अब मानिसले अब आफ्नो जीवनमा दैनिक जीवनमा ल्याउनु पर्ने किनबेच गर्नुपर्ने त्यस्तोबाट वञ्चित भयो त्यो चाहिँ दोस्रोमा पर्यो ข้อที่3ก็คือความทุกข์จากการไปกู้หนี้คนอื่นหรือเป็นหนี้คนอื่น तेस्रोमा के पर्यो भने त्यस्तो व्यक्ति अब गएर अब ऋणहरू लिनु पर्यो कसैसँग अब धन सम्पत्ति नभएको कारणले गर्दा जीविका पालन गर्नु पर्यो त्यस कारणले अब आफूसँग नभएको कारणले अब गएर ऋणहरू लिने कर्ज लिने तेस्रोमा पर्यो ข้อที่4ก็คือการทำงานที่มีโทษหรือการทำงานที่ทุจริตเพื่อที่จะให้ได้เงินมาใช้จ่าย चौथोमा के पर्यो भने आफूसँग अब पैसा नभएको कारणले गर्दा अब नराम्रो कामहरू गर्ने नराम्रो कामबाट अब आय आर्जन गर्ने चौथोमा पर्यो ฉะนั้นผู้ที่ต้องการความสุขในชีวิตประจำวันนั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่มีทรัพย์มีสมบัติ त्यस कारणले अब जुन व्यक्तिहरूलाई आफ्नो जीवनमा अब सुखी अब शान्तिहरू चाहिन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई आफूले आय आर्जन गर्नुपर्छ धन सम्पत्ति हुनुपर्छ เมื่อมีทรัพย์มีสมบัติคือมีเงินแล้วก็สามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยนำปัจจัย4มาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขแล้วก็ไม่มีหนี้เพราะเรามีเงินอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปกู้หนี้ใครมาใช้จ่ายแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำการงานที่มีโทษที่ผิดกฎหมายเพื่อให้ได้เงินมาง่ายๆแล้วก็ได้เงินมาจำนวนมาก त्यस कारणले यदि हामीसँग अब खुसी भयो हामीले धन सम्पत्तिको अब हामीले मेहनत मजदुरी गरेर कामहरू गर्ने काम आय आर्जन गर्ने आफ्नो दैनिक जीवनमा जे चाहिन्छ त्यो खर्चहरू गर्ने हामीले त्यसबाट त्यस गरेको मार्फतबाट आफ्नो जीवनमा कसैसँग ऋणहरू लिने सङ्कट आएन र त्यो बमोजिम अब हामीले कुनै पनि गलत कामहरू पनि गर्नु परेन किनभने अब धनको लोभको कारणले हामीले त्यो गर्ने यो गर्ने गर्नु परेन त्यस कारणले हाम्रो अब सुखी जीवन हुन्छ सुख शान्ति हुन्छ अब हाम्रो जीवनमा कसैको अब कतैबाट केही मार्काहरू देखिँदैन ๆและสุขในการเป็นคฤหัสถ์เป็นการที่อยู่ครองเรือนแบบชาวบ้านเนี่ยความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ก็คือจะต้องมีเงินมีทรัพย์สมบัติยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแล้วก็สามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้สะดวกสบายแล้วก็ไม่เป็นหนี้ใครแล้วก็ทำการงานโดยสุจริตก็จะเป็นความสุขที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าคฤหัสถ์จะต้องมีชีวิตมีความสุขด้วยทรัพย์สมบัติ
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ त्यस कारणले गर्दा भगवान बुद्धले गृहस्थीहरूलाई अब गृहस्थीहरूमा हुनुपर्ने गुणहरू हुनुपर्छ। गृहस्थीहरूले यी गुणहरू भयो भने गृहस्थी जीवनमा सुख शान्ति हुन्छ। त्यसकारणले भगवान बुद्धले गृहस्थीहरूमा अब धन सम्पत्ति हुनुपर्छ, दैनिक जीवनमा खर्चहरू के गर्नुपर्छ त्यो पनि हुनुपर्छ र आफूले राम्रो कामहरू गर्ने, गलत सङ्गतमा नपर्ने, चाहेको मात्रामा धन सम्पत्ति खर्च गर्ने भनेर विभिन्न प्रकारले ज्ञानहरू दिनुभएको छ। มีคำถามว่าทำอย่างไร เราจึงจะมีทรัพย์สมบัติหรือว่ามีเงิน สามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยสะดวกสบาย ให้ได้รับความสุข แก่ตัวเราเอง แก่บุตรธิดา แก่สามีแก่ภรรยาบิดามารดา แล้วก็เพื่อนฝูงทำยังไง त्यस कारणले अब आचार्यले सोध्दै हुनुहुन्छ के गर्दाखेरि हामीसँग धन सम्पत्ति हुन्छ, हामीले आफ्नो परिवारको पालन पोषण गर्न सकिन्छ, के गर्दा हुन्छ। คุณโลฮานโซฮาน แล้วก็คุณปยาน หรือว่าปียา หรือว่าดีเวีย काम แล้วก็ गर्नुपर्छ। ใครๆก็ได้ตอบ हजुरआमा बोले हुन्छ। के भयो आवाज सुनेको छैन। हेलो, हामीले गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्छ। जस्तै कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो आफ्नो प्रोफेसनहरू छ, सत्मार्गमा लागेर धर्माचरणको माध्यमले आय आर्जन गर्नुपर्छ। ข้าพเจ้าแกตอบว่าเราต้องขยันทำงานที่เราประกอบอาชีพอยู่แล้วก็เราก็ต้องหางานแบบสุจริตไม่แบบมัวเมาแบบผิดกฎหมาย อนุโมทนา आचार्यले अनुमोदना साधु भन्दै हुनुहुन्छ राम्रो हो त्यस्तै गर्नुपर्छ เราหามาได้แล้วทำไงเราถึงจะรักษาไว้ได้ त्यस कारणले आचार्यले भन्दै हुनुहुन्छ अब हामीले अब धन सम्पत्ति त आर्जन गर्यो कमाएर ल्यायो अब के गर्यो भने धन सम्पत्तिहरू हामीले त्यसको रक्षा गरेर राख्न सकिन्छ अब हामीले त्यसको यदि धन सम्पत्तिको रक्षा गर्नु छ भने त्यसलाई सही ठाउँमा लगानी लगाएर त्यसलाई हामीले संरक्षण गर्न सक्छौं อาจารย์เกี่ยวว่าต้องเราก็ต้องเลือกที่ทางที่ดีแล้วก็ไปลงทุนที่ดีที่ปลอดภัยแล้วก็อาจจะรักษาได้ครับอาจารย์ ถ้าเรา ถ้าเราติดอบายมุขเราไปลงทุนหรือไปฝากไว้ เราก็สามารถที่จะไปนำเงินเหล่านั้นมาใช้จ่ายให้สิ้นเปลืองไปกับอบายมุขถ้าอย่างนี้ได้ชื่อว่ารักษาไหมเพราะว่ารักษาแล้วก็ต้องออกมาได้ आचार्यले के सोध्दै हुनुहुन्छ यदि हामीले अभय बुकमा पर्यो भने त्यस्तो मार्गमा लाग्यो भने हामीले आफ्नो धन सम्पत्तिको रक्षा गरिन्छ कि हामीले गएर कतै अब मानौ इन्भेस्ट नै गर्यो लगानी नै लगायो त्यहाँ पनि त्यसको अब रक्षा हुन्छ कि कसो अभयमुखमा परेपछि त्यो धनको हानि नै हुन्छ र छिटोभन्दा छिटो त्यो व्यक्ति रिक्त हुन्छ किनकि त्यो पैसा हामीले गलत मार्गमा लगाएको हुन्छ र त्यही भएर त्यो व्यक्ति को अवस्था राम्रो हुन्न ครับอาจารย์เกี่ยวบอกว่าถ้าเราติดอบายมุขมันก็धन सम्पत्तिมันก็จะไม่เหลือมันจะสูญหายไปครับอาจารย์เพราะว่าเราเลือกทิศทางที่ไม่ดีฉะนั้นถ้าเราแม้ว่ามีเท่าไหร่ลงทุนตรงไหนมันก็หายไปหมดครับอาจารย์ ฉะนั้นก็คือ ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสให้เว้นจากอบายมุขเพื่อที่จะรักษาทรัพย์ที่มีอยู่นั้นไม่ให้หมดไป แล้วก็เงินที่หามาได้จากความขยันหมั่นเพียรของเรานั้นก็จะมีเพิ่มขึ้นมากขึ้น ก็ได้ชื่อว่าเป็นการรักษาที่ดี त्यस कारणले भगवान बुद्धले उहाँले भनेको ठिक हो त्यस कारणले भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ हामीले अब अभयमुखबाट पर हुनुपर्छ जुन अब नराम्रो कार्यहरू छ जुन कार्यले गर्दा हाम्रो धन सम्पत्ति नष्ट हुन्छ त्यसैबाट हामी पर बस्ने पर भयो भने हाम्रो धन सम्पत्ति स्वतः नै रक्षा हुन्छ र हामीले जता पनि अब लगानी गरे भने जे गरे पनि त्यसको बढ्ती नै हुन्छ हाम्रो जीवनमा अब राम्रो मार्ग नै हुन्छ ถ้าเราดื่มน้ำเมาเป็นประจำเลย อันนี้ได้ชื่อว่าเป็นการรักษาทรัพย์ที่เราหามาได้ไหม आचार्यले अर्को के सोध्दै हुनुहुन्छ यदि हामीले दैनिक जीवनमा रक्सीहरू खाने गर्यो भने जाँड रक्सी खाने गर्यो भने हाम्रो धन सम्पत्तिको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन ถ้าเรากินเมาขี้เมามันก็จะไม่เป็นรักษาครับอาจารย์กี่บอก ทำไมไม่รักษา के कारणले रक्षा हुँदैन के कारणले त्यसको रक्षा हुँदैन पहिलो कुरा त्यो अधर्म आचरण भयो र त्यसले हाम्रो बुद्धि नाश गर्छ र बुद्धि नाश भएपछि हामीले राम्रो र नराम्रो कुराको छनौट नगरेको बापतले हाम्रो तल्लो गतिमै हाम्रो अवस्था हुन्छ คือบอกว่าอาจารย์ถ้าเรากินน้ำเมาเราจะเสียสติเราจะตัดสินใจถูกผิดไม่ได้ฉะนั้นเราก็จะติดอบายมุขแล้วก็มีสมบัติมันก็หายไปเรื่อยๆครับอาจารย์
ครับก็ถูกต้องคราวนี้ว่าคนเมาคนเมานี่ทำงานได้ไหม अर्को क्वेसन के छ भने अब अब रक्सी जाँड खाने रक्सीहरू त्यस्तो लतमा परेको व्यक्तिहरू अब काम गर्न सक्छ कि सक्दैन सक्दैन kewa ta konti tit tit lao มันก็จะไม่ทำงานครับอาจารย์ ไม่ทำงานนี่ได้เงินไหม ไม่ได้เงินครับอาจารย์เกบอก ไม่ได้เงินแล้วคราวนี้ว่าก่อนที่จะเมาเราอาจจะซื้อมากินเองหรือว่าเพื่อนซื้อให้เราต่อไปเราก็ซื้อเดี๋ยวเพื่อนก็ซื้อกันไปกันมาอย่างนี้ก็เป็นการทำให้เงินของเรามีอยู่ก็หมดไปแล้วก็เงินที่ยังไม่มีก็ไม่สามารถที่จะมีได้เพราะเราเมาแล้วทำงานไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่รักษาทรัพย์เพราะว่าติดอบายมุขในข้อที่ดื่มน้ำเมา त्यस कारणले गर्दा अहिले जुन व्यक्तिहरू अब जाँड रक्सी खाने गरेछ भने अब साथीले ल्याएर खुवाएछ आफू खाएछ र आफू पनि कहिलेकाहीँ अब किनेर खुवाउनुपर्छ त्यस्तो व्यक्ति त्यस्तो सङ्कटमा लाग्यो भने धन सम्पत्तिको अब बिस्तारै बिस्तारै क्षति भएर नै आउँछ किनभने अब नराम्रो काम हो अब गलत सङ्कटमा परेछ अब बिस्तारै बिस्तारै त्यसको अब कुशल कामहरू जुन गर्ने छ त्यो अब गर्न सक्दैन आफू पनि अकुशल कर्म गर्छ त्यस कारणले अब भएको धन सम्पत्तिहरू बिस्तारै नष्ट भएर जान्छ ติดเหล้าดื่มน้ำเมาแล้วก็ไปเที่ยวกลางคืนแล้วก็ไปเที่ยวดูการเล่นแล้วก็เล่นการพนันแล้วก็คบคนชั่วเป็นมิตรแล้วก็เกียจคร้านทำการงานสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ชื่อว่าเป็นการรักษาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่แต่เป็นการทำลายทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ให้หมดไปแล้วก็ทรัพย์ที่ยังไม่มีที่จะต้องหาได้ก็ไม่มีเพราะหาไม่ได้เนื่องจากไม่ได้ทำงาน त्यस कारणले जुन व्यक्तिहरू अब 6वटा अवयमुख छ त्यसमा पर्यो भने त्यसको गलत सङ्गतमा पर्यो भने त्यसको लत लाग्यो भने आफ्नो भएको धन सम्पत्तिहरूको रक्षा गर्न गाह्रो हुन्छ आफूले अब आर्जन गर्ने जे छ त्यो पनि गर्न सक्दैन त्यस कारणले भएको सम्पत्तिहरू पनि नष्ट भएर जान्छ त्यसको साथसाथै अब आफूले अकुशल कर्महरू सञ्चय गर्छ अरूको अब नजरमा अरूले हेला गर्ने अरूले मान सम्मान नगर्ने त्यस्तो पनि सङ्कट आउँछ पछि पछि गएर बिस्तारै आफ्नो जुन अब ख्याति छ राम्रो काम गरेको छ त्यो पनि नष्ट भएर नै जान्छ भन्नको मतलब यहाँ के छ भने आफूले अब गरेको कारण नराम्रो कर्म हो त्यस कारणले अब यो कर्महरूबाट हामी चाहिँ वञ्चित हुनुपर्छ การที่จะมีทรัพย์สมบัติมีเงินทองสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยปัจจัยสี่ทำให้ได้รับความสุขในปัจจุบันนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสแสดงไว้4ประการด้วยกัน त्यस कारणले अब हामीसँग गृहस्थी जीवनमा भगवान बुद्धले यदि धन सम्पत्ति भयो भने त्यसको पनि अब एक प्रकारको सुख आनन्द आउँछ ती अब के हुन् त्यस सम्बन्धी भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको छ ข้อที่หนึ่งก็คืออุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยัน अब पहिलोमा के भयो भन्दाखेरि उठाना सम्पदा भन्दाखेरि व्यक्तिमा परिश्रम गर्ने साहस गर्ने राम्रो राम्रो काम गरेर कुशल मार्गमा लागेर धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने पर्यो ข้อที่สองก็คืออารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษา दोस्रोमा भन्दाखेरि आरक्षा सम्पदा भन्दाखेरि सम्पत्तिहरू कसरी अब त्यसको रक्षा गर्ने कसरी जोगाउने ข้อที่สามก็คือกัลยาณมิตรตาคบคนดีเป็นมิตรเป็นเพื่อน तेस्रोमा कल्याणमितता भन्दाखेरि कुशल व्यक्तिको साथ सङ्गत गर्ने राम्रो साथी बनाउने ข้อที่สี่ก็คือสมชีวิตาใช้จ่ายให้พอเหมาะ चौथोमा समाजीविता भन्दाखेरि व्यक्तिमा जति आफ्नो व्यवसायहरूले जति आफ्नो अब पुग्छ त्यतिसम्म खर्च गर्ने फिजुल खर्च नगर्ने ข้อที่หนึ่งอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันนั้นแปลว่าถึงพร้อมที่จะลุกขึ้นทำงาน अब पहिलोमा उत्थाना सम्पदा भन्दाखेरि व्यक्तिमा परिश्रम गर्ने मेहनत मजदुरी गरेर कमाउने त्यस्तो व्यक्तिहरू आफ्नो जीवनमा अल्छी नमान्ने जति बेला पनि तत्पर हुन्छ काम गर्नको लागि โดยไม่อ้างว่าร้อนก็ไม่ทำงานหนาวก็ไม่ทำงาน त्यस्तो व्यक्तिहरू अब गर्मी छ काम गर्दैन चिसो छ काम गर्दैन त्यस्तो व्यक्तिमा त्यस्तो लक्षणहरू देखा पर्दैन เช้าอยู่แล้วไม่ทำงาน चाँडै छ काम गर्दैन भनेर पनि हुन्छ त्यस्तो अल्छीपन आउँदैन สายแล้วไม่ทำงาน अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि अब ढिलो भयो काम गर्दैन त्यस्तो पनि अल्छीपन देखा पर्दैन หิวเหลือเกินก็ไม่ทำงาน भोक लागेछ काम गर्न सक्दैन त्यस्तो पनि अब भन्दैन त्यस्तो व्यक्तिहरू หรืออ้างว่ากระหายน้ำนักไม่มีน้ำดื่มก็ไม่ทำงาน कहिलेकाहीँ अब तिर्खा
तिर्खा लागेछ तिर्खाले काम गर्दैन त्यस्तो पनि भन्दैन ถ้าอ้างด้วยเหตุตามที่กล่าวมาแล้วนี้ ท่านได้ชื่อว่าอ้างเพื่อที่จะไม่ทำงานนั้น เนื่องจากเกียจคร้านทำการงาน त्यस्तो जुन व्यक्तिहरूमा अब आर्खा सम्पदामा परे भने त्यस्तो व्यक्तिहरू यस्तो यी जुन छ हामीले विभिन्न प्रकारका कुरा गऱ्यौँ यस्तो अब अल्टी गर्ने बहाना बनाउने गर्छन् त्यस्तोमा अब लक्षणहरू देखा पर्दैन ผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ปรารถนาที่จะมีทรัพย์มีสมบัติ เพื่อนำมาใช้จับจ่ายใช้สอยให้ได้รับความสุขในปัจจุบันนั้น จะต้องเว้นจากข้ออ้างตามที่กล่าวมาแล้วนี้ त्यस कारणले गृहस्थी जीवनमा अब जुन व्यक्तिहरूलाई अब राम्रो गर्ने आफ्नो जीवनमा धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने त्यस्तो इच्छा आकांक्षा हुन्छ भने अब जुन हामी अब कुरा गऱ्यौँ विभिन्न प्रकारको अब अटेरी गर्ने काम नगर्ने त्यस्ता कुराहरूबाट हामी वञ्चित हुनुपर्छ त्यस्तो अब हाम्रो आफ्नो जीवनमा लागू गर्नु हुँदैन त्यस्तो गर्यो भने हाम्रो जीवनमा राम्रो हुन्छ धन सम्पत्ति हुन्छ हामी सुखी हुन्छौँ ให้มีความขยันให้มีความอดทน त्यस्तो हुँदाखेरि हामीमा मेहनत परिश्रम गर्ने गुणहरू देखा हुनुपर्छ र हामीले परिश्रम गरेपछि हामीले त्यसको अब हामीलाई अब चाहिने मात्रामा हुन्छ र हामीले त्यसको अब क्षमता अनुसार हामीले अब कहिले पनि अल्छी नमान्ने सधैँ पनि तत्पर हुने त्यस्तो हुनुपर्छ พยายามเอาชนะความเกียจคร้าน โดยไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆ ไม่ว่าจะเป็นความร้อนความหนาวความหิวความกระหายโดยประการต่างๆ ท่านเปรียบไว้ว่าให้ดูต้นหญ้าเป็นตัวอย่าง ต้นหญ้านั้นแม้จะร้อนจะหนาวอย่างไรก็ตาม ก็ยังเป็นต้นหญ้าอยู่อย่างนั้น त्यस कारणले हाम्रो जीवनमा हामीले अल्छी मान्नु हुँदैन हामीले विभिन्न प्रकारले परिश्रम गरेर आर्जन गर्नुपर्छ र हामीले अब गरेको अब जुनसुकै ठाउँमा भए पनि अब चिसो छ अल्छीपनहरू हामी मध्येको हुन्न जस्तै अब चाहले उदाहरणको रूपमा के भन्दै हुन्छ जुन घाँसहरू हुन्छ अब घाँसहरूमा त अब पानी पनि परेको हुन्छ घाम पनि लागेको हुन्छ तै पनि ती घाँसहरू आफ्नो अब निरन्तर रूपमा हुर्किराखेका हुन्छ र निरन्तर रूपमा अब हरियालीहरू देखा पर्छ त्यस कारणले हामी पनि अब हाम्रो जीवनमा पनि धेरै घाम छ धेरै जाडो छ अहिले टाइम भएन विभिन्न प्रकारले अब जुन अब हामीले विभिन्न प्रकारले अब नचाहिने कामहरू अब गर्छौँ भन्छौँ अहिले तयार छैन यस्तो अब विभिन्न प्रकारको दोषहरू देखाउँछ त्यस्तो दोषहरू नदेखाउने गर्नुपर्छ ฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาที่จะมีทรัพย์สมบัติและมีเงินนั้น จะต้องถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยัน ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ คืออุทธานสัมปทาถึงพร้อมที่จะลุกขึ้น พร้อมที่จะลุกขึ้นในการทำงานตลอดเวลา त्यस कारण जुन व्यक्तिहरूलाई आफ्नो जीवनमा अब हामी चाहिँ अब धन सम्पत्ति आर्जन गर्नेछौँ हामी राम्रो काम गर्नेछौँ त्यस्तो इच्छा आकांक्षा छ भने हामीले आफ्नो जीवनमा उठान सम्पदा अनुसार हामीले अब मेहनत गर्ने परिश्रम गर्ने अल्छी नमान्ने अहिले चिसो छ घाम छ अब टाइम भएन विभिन्न प्रकारको अब अटेरीपनहरू ल्याउने गर्नु हुँदैन ข้อที่สองอารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาก็คือเว้นจากอบายมุข दोस्रोमा आरक्षा सम्पदा भन्दाखेरि हाम्रो धन सम्पत्तिहरू कसरी जोगाउने त्यसकारण आरक्षा सम्पदामा अब के पर्यो भन्दाखेरि जुन अभयमुखहरू छ त्यस्तो अभयमुखमाबाट पर बस्ने เพราะถ้าติดอบายมุขนั้น แม้เงินจะนำไปฝากไว้ในที่ใดๆก็ตาม ก็สามารถที่จะนำมาใช้จ่ายให้หมดไปทีละเล็กทีละน้อย แม้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็นำมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็นำไปเล่นอบายมุขหรือว่านำไปใช้เพื่ออบายมุขทั้งหมดก็หมดไปตามลำดับ त्यस कारणले हामीसँग धन सम्पत्ति भए पनि छ भनेर हामीले अभयमुखमा पर्यो भने हाम्रो धन सम्पत्तिहरू बिस्तारै गएर हामी त्यस्तो धन सम्पत्तिको नाश गरिराखेका हुन्छौँ त्यस क्रममा हामीसँग अब केही पनि बच्दैन रित्तो भाँडो समान हुन्छ त्यति सम्पत्ति भए पनि हामीले अब आयोजन गरेका थियौँ तर हामीले अब अभयमुखमा परेको कारणले गर्दा गर्ने दैनिक जीवनमा गर्ने खर्चहरूले गर्दा नचाहिने काममा खर्च गर्दै गर्दा कारणले विभिन्न सबै सम्पत्तिको नाश हुन्छ जहाँ राखे पनि जहाँ गरे पनि हामीले त्यसको मार्गबाट पर पर्यो भने मात्रै सुरक्षित हुन्छ เงินที่ยังไม่มีเงินที่ยังไม่ได้ ที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานนั้นนี่ก็ไม่ได้ เพราะว่าไม่ได้ทำงาน
अब हामीमा अझ धन सम्पत्तिहरू अझै थप गर्ने भन्ने सोच्यो भने त्यस्तो गर्न गाह्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ अभयमुखमा परेको कारणले गर्दा हामीमा काम गर्ने र हामीमा आर्जन गर्ने त्यस्तो अब सोच हुँदैन। त्यस कारणले अब हाम्रो भएको सम्पत्तिहरू सबै नाश नै हुन्छ। हामीले अब धन सम्पत्तिहरू अझै आर्जन गरेका नभएको कारणले गर्दा भएको सम्पत्ति सबै नाश नै हुन्छ।ข้อที่สามก็คือกัลยาณมิตรตาคบคนดีเป็นมิตรเป็นเพื่อน คนที่ตั้งใจทำมาหาเลี้ยงชีพ คนที่ชักนำไปสู่ความสุขความเจริญในชีวิตประจำวัน ไม่ได้นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติให้ตกเป็นทาสของอบายมุข अर्कोमा चौथामा के पर्यो भने कल्याण मित्र भन्दाखेरि हामीले कल्याणकारी साथी सङ्गतमा परेको विवेकजनहरूको ज्ञानमा परेको कारणले गर्दा हामीसँग धन सम्पत्तिहरू सुरक्षित हुन्छ। त्यसको अब धन सम्पत्तिको बढोत्तरी पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब त्यस्तो राम्रो साथी पर्यो भने हामीलाई कामहरू खोजिदिने, काममा लगाइदिने, विभिन्न प्रकारले हाम्रो सहयोग गर्ने, त्यस्तो गरेको कारणले गर्दा हाम्रो धन सम्पत्तिको रक्षा पनि हुन्छ र हाम्रो धन सम्पत्ति भएको पनि त्यसमा वृद्धि पनि हुन्छ। พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนให้คบกับมิตรที่ดีคือเป็นมิตรแท้ त्यस कारणले भगवान बुद्धले गृहस्थी जीवनमा हामीले असल मित्रहरूको सङ्गत गर्नुपर्छ, असल मित्रहरू बनाउनुपर्छ। त्यस्तो सङ्गतमा लाग्यो भने हाम्रो कल्याण हुन्छ, हाम्रो राम्रो हुन्छ, हाम्रो आफ्नो जीवनमा राम्रो गरिन्छ। มิตรที่ดีมิตรที่เป็นมิตรแท้ประกอบไปด้วยมิตร4จำพวกด้วยกัน अब त्यसमा पनि अब राम्रो साथीमा पनि अब 4 प्रकारको हुन्छ। त्यस कारणले हामी अब साथी राम्रो छ कि नराम्रो छ त्यसमा पनि हेरी हामीले चाहिँ आफ्नो विचार बमोजिम तर्क अनुसार हामीले हेरेर बनाउनुपर्छ। มิตรประเภทแรกก็คือมิตรมีอุปการะ अब पहिलो राम्रो साथीमा के पर्यो भन्दाखेरि अब उपकार भन्दाखेरि अब जुन साथीले हाम्रो उपकार गर्छ, हाम्रो अब भलो हुने कार्यहरू गर्छ, पहिलोमा पर्यो। มิตรประเภทที่สองก็คือมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ अब दोस्रोमा के पर्यो भन्दाखेरि सुख दुःखमा हाम्रो साथ दिने साथी पर्यो। มิตรประเภทที่สามก็คือมิตรแนะประโยชน์ तेस्रोमा अब नै प्रयोग भन्दाखेरि हामीले साथीले हाम्रो अब सरसल्लाह दिन्छ, कुन बाटोमा लागे राम्रो हुन्छ, हाम्रो प्रयोजनमा के हुन्छ, हामीले के गरे राम्रो हुन्छ, त्यो तेस्रोमा पर्यो। มิตรประเภทที่สี่ก็คือมิตรมีความรักใคร่ चौथोमा के पर्यो मित्र राख्राय भन्दाखेरि अब साथीहरूले के गरी कसरी हाम्रो भलो हुन्छ, हामीलाई माया आर्जन गर्ने, राम्रो सरसल्लाह दिने त्यस्तोमा पर्यो। ลักษณะของมิตรประเภทที่หนึ่งคือมิตรมีอุปการะประกอบไปด้วย अब जुनमा अब पहिलोमा उपकार थियो, अब त्यसमा पनि अब के छ भने अब बिस्तारै त्यसमा पनि बुझिन्छ। अब पहिलोमा के पर्यो उपकारमा के गुणहरू हुन्छ त्यो सम्बन्धी आचार्यले सुनाउनुहुन्छ। หนึ่งป้องกันรักษามิตรผู้ประมาทแล้ว त्यसमा पहिलोमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले यदि गलत मार्गमा लाग्यो भने, नराम्रो मार्गमा लाग्यो भने हामीलाई हाम्रो रक्षा गर्छ। त्यस्तो मार्गबाट हामीलाई वञ्चित गर्न खोज्छ। สองป้องกันรักษาทรัพย์สมบัติของมิตรผู้ที่ประมาทแล้ว दोस्रोमा त्यो के लक्षण देखा पर्छ भन्दाखेरि अब जुन साथी अब नराम्रो मार्गमा लाग्यो भने त्यसको धन सम्पत्ति के गरी रक्षा गर्ने त्यस्तो विचारहरू विमर्शहरू देखाउँछ। สามเมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพำนักได้ तेस्रोमा के पर्यो भन्दाखेरि अब जुन बेला अब साथी अब दुःखमा परेको छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले त्यो व्यक्तिले त्यसको रक्षा गर्छ, त्यस्तो जोगाउँछ र अब आफूलाई जे गरेर पनि त्यसको रक्षा गर्छ। สี่เมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปากขอ तेस्रोमा के पर्छ भन्दाखेरि अब जुन बेला साथीलाई अब दुःख कष्ट परेको बेला, धन सम्पत्तिको खाँचो परेको बेला माग्नु पर्दैन, माग्नु भन्दा पनि बढी दिएर ल्याउँछ। ลักษณะของมิตรแท้มิตรที่ดีประเภทที่สองคือมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มีอยู่4ประการด้วยกันคือ अब जुन साथीमा अब दुःख सुखमा साथ दिन्छ त्यसमा पनि अब 4 प्रकारको छ। त्यसको बारेमा चाले बस्छ। ข้อที่หนึ่งขยายความลับของตนแก่เพื่อน त्यस्तो साथीमा के गुण देखा पर्छ भन्दाखेरि आफूसँग केही अब गोपनीय कुराहरू छ भने त्यो कुराहरू साथीलाई भनेर ल्याउँछ।
त्यसको जानकारी दिन्छ। ข้อที่2ปกปิดความลับของเพื่อนไม่ให้แพร่งพลาย दोस्रोमा के पर्छ भने यदि साथीको गोपनीय कुराहरू छ भने त्यसलाई अब यताउति कसैलाई नसुनाइकन कसैलाई नभनिकन त्यसको अब सकेसम्म रक्षा गर्छ। ข้อที่3ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ तेस्रोमा के पर्छ जुन बेला अब साथी अब दुःखमा परेको छ भने दुःख कष्टमा परेको छ भने त्यति बेला त्यसको हात नै अब छोड्दैन, साथ नै दिन्छ। ข้อที่4แม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้ चौथोमा के पर्यो भन्दाखेरि अब जुन बेला साथीको दुःख कष्टमा परेको बेला त्यति बेला चाहिँ धेरै आवश्यक परेको आफ्नो जीवन पनि बलिदान गर्न सक्छ। มิตรประเภทที่3คือมิตรหรือเพื่อนที่แนะประโยชน์มีอยู่ลักษณะ4ลักษณะด้วยกัน जुनमा अर्को अब के प्रयोजनमा साथीहरू हुन्छ, कस्तो प्रयोजनमा साथीहरू सोच विचार गर्छ त्यसको पनि अब 4वटा लक्षणहरू छ, त्यो सम्बन्धी आचार्यले भन्नुहुन्छ। ประเภทที่1ก็คือห้ามไม่ให้ทำความชั่ว त्यस्तो साथीहरूमा के लक्षण देखा पर्छ भन्दाखेरि अब साथीलाई कुशल मार्गमा डोर्याउँछ, अकुशल कार्यहरूबाट पर राख्छ। 2แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี दोस्रो चाहिँ साथीलाई सधैँ सरसल्लाह दिन्छ, राम्रो मार्गमा कुशल मार्गमा सरसल्लाह दिन्छ। 3ให้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังซึ่งเป็นสิ่งที่ดี तेस्रोमा अब के भन्छ भन्दा साथीमा जुन साथीले कहिले सुनेको कुरा हुँदैन, कहिले थाहा नपाएको कुराहरू हुँदैन, त्यस्तो कुराहरूलाई सायद साथीलाई सुनाउँछ। 4บอกทางสวรรค์ให้ चौथोमा अब साथीलाई राम्रो मार्गमा डोर्याउँछ, जस कारणले गर्दा अब स्वर्ग समान लाभ हुन्छ, स्वर्ग जाने बाटो देखाउँछ। ลักษณะของมิตรประเภทที่4คือมิตรที่มีความรักใคร่ अब चौथोमा अब जुन साथीमा राखाए अब मित्रमा त्यस्तो लक्षणहरू देखा पर्छ, त्यसमा के गुणहरू हुन्छ त्यस सम्बन्धी आचार्यले भन्नु। มี4ลักษณะด้วยกันก็คือ 1มีความทุกข์ก็ทุกข์ด้วย त्यस्तो व्यक्तिहरूमा पनि 4 प्रकारको लक्षण हुन्छ। जुन पहिलोमा यदि साथी अब दुखी छ भने आफू पनि दुखी हुन्छ। 2มีความสุขก็สุขด้วยกัน दोस्रोमा यदि साथी सुखी छ भने आफू पनि खुसी हुने देखा पर्छ। 3โต้เถียงหรือคัดค้านคนที่พูดติเตียนเพื่อน तेस्रोमा के लक्षण देखा पर्छ भन्दाखेरि अब साथीले साथीको चाहिँ निन्दा हुने कुराहरू सुन्न सक्दैन, त्यस्तो सुने साथ अब त्यसको अब प्रतिकार गर्छ। 4รับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อน चौथोमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब साथीको कसैले चाहिँ अब प्रशंसनीय कुरा गरे भने त्यसमा पनि त्यसले प्रशंसा गर्छ, राम्रो साथ दिन्छ। มิตร4ประเภทนี้เป็นมิตรที่ควรคบ त्यस कारणले गर्दा यी 4 प्रकारका साथीहरू भगवान बुद्धले हामी त्यस्तो साथीहरू बनाउनु पर्छ, त्यस्तो साथीहरू असल गुण भएको साथीहरू हामी बनाउनु पर्छ। त्यस्तो साथीहरू पायो भने हामी त्यसको रक्षा पनि गर्नुपर्छ। เพราะเป็นมิตรเป็นเพื่อนที่ดีนำความสุขความเจริญมาให้ किन भन्दाखेरि त्यस्तो साथीहरू हाम्रो जीवनमा हाम्रो प्रगतिहरू ल्याउँछ, राम्रो बाटोमा लगाउँछ, हामीलाई अरू अब राम्रो कारबाट वञ्चित राख्छ। ส่วนมิตรที่ไม่ควรคบคือมิตรท่านเรียกว่ามิตรคนเทียมมิตรหรือว่ามิตรปลอม4ประเภทด้วยกัน अब अर्को 4वटा अब कुन साथीहरू हामीले बनाउनु हुँदैन, त्यस्तोबाट अब के भने त्यस्तो अब नक्कली साथीहरूबाट हामी चाहिँ अब जुन चाहिँ अब अर्कै कारणले आएको हुन्छ त्यसबाट हामी वञ्चित हुनुपर्छ। त्यस्तो साथीहरूमा 4 प्रकारको लक्षणहरू हुन्छ, त्यस प्रकार आचार्यले कुरा गर्नुहुन्छ। เพื่อนประเภทที่1ที่ไม่ควรคบก็คือ 1เพื่อนที่ปอกลอก पहिलोमा अब हामीले जुन साथीहरू अब हामी भेट्नु हुँदैन, जुन साथीहरूले झुक्क्याउने कुराहरू गर्ने, अब असल कुराहरू नगर्ने, भित्री अर्कै भन्नुहुन्छ, बाहिर अर्कै हुन्छ, त्यस्तो साथीहरू हामी वञ्चित पर बस्नुपर्छ। 2เพื่อนที่ดีแต่พูด दोस्रोमा के भन्दाखेरि त्यस्तो साथीहरू हामी थाहा पाउनुपर्छ, कुरा गर्न चाहिँ मिठो कुरा गर्ने तर पछि चाहिँ अर्कै गर्ने, राम्रो राम्रो कुरा मात्रै गरेर ल्याउने, त्यस्तोबाट पनि हामी वञ्चित हुनुपर्छ। 3เพื่อนหัวไปจบ तेस्रोमा अब साथी कुनै साथीहरू धेरै प्रशंसा गर्छ, अलिअलि हामीले राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि सधैँ पनि प्रशंसा गरेर नै ल्याउँछ, त्यसोबाट पनि हामी पर बस्नुपर्छ। 4เพื่อนที่ชักชวนไปในทางชั่วไปในทางอบายมุข चौथोमा अब हामी कुन साथीबाट वञ्चित हुनुपर्छ भन्दाखेरि पर बस्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन साथीले हामीलाई गलत मार्गमा लान्छ, गलत बाटो देखाउँछ, अकुशल
कार्यहरूमा हामीलाई सरसल्लाह दिन्छ त्यस्तोबाट पनि हामी पर बस्नुपर्छ ลักษณะของเพื่อนที่ไม่ดีที่ไม่ควรคบประเภทที่หนึ่งคือคนปอกลอกมีอยู่4ประการด้วยกัน अब जुन अब पहिलोमा हामीले गऱ्यो भने पक्लो साथी हुन्छ जुनमा अब साथीको भित्री अर्को बाहिर अर्को हुन्छ त्यसमा पनि अब 4वटा गुणहरू हुन्छ ती यस प्रकार छन् 1. คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว त्यस्तो साथीमा पहिलो गुण के पायो भन्दाखेरि आफूले मात्रै फाइदा हुने कार्यहरूमा सरसल्लाह दिने गर्ने हुन्छ 2. เสียให้น้อยคิดเอาให้มาก दोस्रोमा पर्यो भन्दाखेरि आफूले केही गर्नु पर्यो भने थोरै मात्रै गर्ने तर आफूले भनेको लोभ आफूमा धेरै हुने तर आफूलाई केही दिनु पर्यो भने थोरै दिने तर लिँदाखेरि धेरै लिने 3. เมื่อมีภัยแก่ตัวจึงรับทำกิจของเพื่อน तेस्रोमा के पर्यो भन्दाखेरि जुन बेला अब साथीको आवश्यक हुन्छ दुःख कष्ट परेको हुन्छ त्यति बेला अब पर बस्ने आफू चाहिँ बाहिर छु भन्दा अब विभिन्न प्रकारको त्यस्तो लक्षणहरू देख्ने 4. คบเพื่อนเพื่อประโยชน์ของตัวเอง चौथोमा के पर्यो भन्दाखेरि आफ्नो प्रयोजनको लागि आफ्नो अब आफूले मात्रै त्यस्तो साथी बनाउने त्यो पनि थाहा पाउनुपर्छ ลักษณะของเพื่อนที่ไม่ควรคบประเภทที่ 2 ก็คือเพื่อนที่ดีแต่พูด अब हामीले साथी बनाउनु हुँदैन त्यस्तो साथीहरू जुन साथीहरू हाम्रो जीवनमा राम्रो कुरा मात्रै गरेर ल्याउने तर बाहिर अर्कै हुन्छ भित्री अर्कै हुन्छ त्यस्तोबाट हामी पर बस्नुपर्छ มีอยู่4ประเภทด้วยกัน ประเภทที่1ก็คือนำเอาสิ่งที่ล่วงแล้วมาพูด त्यस्तो साथीहरूमा पनि अब 4 प्रकारको लक्षणहरू देखा पर्छ अरे त्यस्तो साथीहरू कुरा मात्रै गर्ने हुन्छन् ประเภทที่2ก็คืออ้างถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมาพูด त्यस्तो साथीहरू अब जुन कुराहरू घटेको छैन त्यस्तो कुराहरू मात्रै सुनाउने मात्रै गर्ने विभिन्न प्रकारले आफू चाहिँ यस्तो छ त्यस्तो छ धाक मात्रै दिने ประเภทที่3ก็คือสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้ तेस्रोमा के पर्यो भन्दाखेरि अब साथीले जुन आफू चाहिँ अब खोज तलास गरेर ल्याउन सक्दैन जुन काम गर्न सक्दैन त्यस्तो कामहरूमा साथीले लगाउने भनेको फाइदा लिने ประเภทที่4ก็คือออกปากพึ่งไม่ได้ चौथोमा के पर्यो भने त्यस्तो साथीहरूबाट पर बस्नुपर्छ जुन साथीहरूमा हामीले अब केही माग्नु पर्यो भने गर्नु पर्यो भने त्यसबाट हामीलाई अब फाइदा हुँदैन भनेको त्यस्तो बेलामा हाम्रो साथ दिँदैन त्यस्तोबाट पनि पर बस्ने ลักษณะของเพื่อนที่ไม่ดีที่ไม่ควรคบประเภทที่3ก็คือเพื่อนที่เรียกว่าเพื่อนหัวไปจบ अब तेस्रोमा हुँ पर्छबाट अब त्यसमा पनि के लक्षणहरू हुन्छ जुन साथीहरू हाम्रो प्रशंसाहरू धेरै गर्ने त्यसमा पनि के लक्षण हुन्छ त्यसबाट आचार्यले सुनाउनुहुन्छ มีอยู่ลักษณะ4ประการด้วยกัน त्यस्तो व्यक्तिहरूमा पनि 4 प्रकारको लक्षणहरू हुन्छ अब आचार्यले एक गरी भन्नुहुन्छ ประการที่1ก็คือทำความชั่วก็คล้อยตาม पहिलोमा के लक्षण पर्यो भन्दाखेरि अब साथीले नराम्रो काम गरेछ भने आफू पनि नराम्रो नै गर्ने ประเภทที่2ก็คือทำความดีก็คล้อยตาม दोस्रोमा के पर्यो भन्दाखेरि साथीले राम्रो गरेछ भने आफू पनि राम्रो गर्ने त्यस्तो अब विचारहरू हुने गर्ने ประเภทที่3ก็คืออยู่ต่อหน้าก็สรรเสริญ तेस्रोमा के पर्यो भन्दाखेरि अब साथीको अगाडि छ भने साथीको प्रशंसाहरू गर्ने प्रशंसा गरेर ल्याउने ประเภทที่4ก็คืออยู่รับหลังก็นินทา चौथोमा के छ भन्दाखेरि अब अगाडि चाहिँ प्रशंसा गर्ने तर पछि गएर पछाडि चाहिँ निन्दाहरू गरेर ल्याउने ลักษณะของเพื่อนที่ไม่ควรคบประเภทที่4ก็คือเพื่อนชักชวนไปทางชั่วในทางทำให้เกิดความหายนะ चौथोमा अब जुन साथीको सङ्गत गरेर अब हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारको दुःख कष्टहरू आउँछ त्यो सम्बन्धी आचार्यले भन्नुहुन्छ ได้แก่1ชักชวนในการดื่มน้ำเมา पहिलो त्यसमा केहरू देखा पर्छ त्यस्तो साथीहरूमा साथीलाई राम्रो साथीलाई अब गलत सङ्गतमा लाग्ने जड रक्सी खुवाउनतिर लाने 2ชักชวนให้เที่ยวกลางคืน दोस्रोमा अब राति यता घुमघाम गर्ने राति यता जाने त्यता जाने त्यो दोस्रोमा पर्यो 3ชักชวนให้มัวเมาในการเล่น तेस्रोमा के पर्यो भन्दाखेरि विभिन्न प्रकारको अब नचाहिने कामहरू गर्ने खेलहरू खेल्ने गेमहरू खेल्ने त्यस्तोमा पर्यो 4ชักชวนให้เล่นการพนัน चौथोमा के पर्यो भन्दाखेरि अब साथीलाई विभिन्न प्रकारको अब जुवा तासहरूमा खेल्न लत लगाउने พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้ละเว้นจากการคบมิตรที่ไม่ดี
และให้คบมิตรที่ดีเป็นมิตรที่มีประโยชน์ त्यस कारणले भगवान बुद्धले अब जुन विभिन्न प्रकारको अब साथीहरूमा दोष हुन्छ, जुन साथीहरू अब राम्रो इच्छाले आएको हुँदैन, विभिन्न प्रकारको लोभ लालचले आएको हुन्छ, त्यस्तोबाट हामी पर बस्नुपर्छ। हामीले कुशल साथीहरू सङ्गत गर्नुपर्छ, कुशल व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्नुपर्छ। त्यस्तो गऱ्यो भने हाम्रो जीवनमा उज्यालो हुन्छ, हामी राम्रो कामहरू गर्न सकिन्छ, राम्रो मार्गमा लाग्न सकिन्छ। เพราะเป็นเหตุนำความสุขความเจริญมาให้ โดยเฉพาะทำให้มีโภคะที่มีอยู่แล้วก็ไม่หายไปที่ยังไม่มีก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้น ซึ่งทรงตรัสในข้อที่ 3 ว่ากัลยาณมิตรตาให้คบเพื่อนที่ดีหรือคนที่ดีเป็นมิตร त्यस कारणले हाम्रो जीवनमा असल साथीहरू बनाउनुपर्छ। त्यस्तो गऱ्यो भने हाम्रो धन सम्पत्तिहरू जोगिन्छ, हामीले भएको सम्पत्तिहरू जोगाउन सकिन्छ र अझै धन सम्पत्तिहरू थप गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले हामीले जुन कल्याणमितता साथी छ त्यस्तो साथीहरू हामी हेरेर देखपरख गरेर सोच विचार गरेर बनाउनुपर्छ र हामीलाई अब गलत कुन साथी चाहिँ अब कुन प्रकारले आएको छ त्यसलाई राम्रोसँग ख्याल गरेर बनाउनुपर्छ। คำสอนพระพุทธเจ้าในข้อที่ 4 ที่ทำให้เป็นผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน นั่นก็คือสมะชีวิตาคือใช้จ่ายเงินที่หามาได้นั้นให้เหมาะ अब भगवान बुद्धले सम्मा जीविताको ज्ञानहरू दिनुभएको छ, जुन चाहिँ अब हामीमा धन सम्पत्ति भएको बेलामा हामीले खर्च गर्ने, सदुपयोग गर्ने के प्रकारले कुन प्रकारले गर्नुपर्छ त्यो सम्बन्धी अब भन्नुहुन्छ आचार्यले। การใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาได้ในชีวิตประจำวันนั้น พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน अब भगवान बुद्धले अब सम्मा जीवितामा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि मनुष्यले अब आय आर्जन गरेर ल्याएको धन सम्पत्ति जुन हुन्छ त्यसको 4 भागमा विभाजन गर्नुपर्छ। 1 ส่วนให้ใช้จ่ายในปัจจุบัน त्यसमा पहिलोमा के पर्यो भन्दाखेरि वर्तमानमा दैनिक जीवनमा हामीले आफ्नो आय आर्जन गरेबाट धन सम्पत्तिको एक भाग चाहिँ हामी खर्च गर्ने, आफ्नो काममा लाउने गर्नुपर्छ। อีก 1 ส่วนกันไว้ใช้จ่ายในคราวจำเป็น अर्को भाग चाहिँ हामीले धन सम्पत्ति राखेको त्यसबाट परेको सङ्कटमा जुन बेला चाहिन्छ त्यस बेला नै खर्च गर्ने। อีก 2 ส่วนเก็บรักษาไว้หรือใช้ลงทุน अर्को भागमा भन्दाखेरि अब 2 भाग सम्पत्ति चाहिँ हामीले जोगाएर राख्ने, राखेको सम्पत्तिबाट हामीले अब कुन कतै लगानी गर्ने, कतै के गर्ने गर्नुपर्छ। ท่านเปรียบไว้เหมือนกับน้ำไหลเข้าสู่บ่อหรือเข้าสู่สระใน 4 ทางด้วยกัน त्यस कारणले भगवान बुद्धले अब के उपमा दिनुभएको छ भन्दाखेरि अब हाम्रो कुवा छ, कुवामा अब पानीको निकासहरू हुन्छ र 4 भागबाट 4 दिशाबाट पानी आउँछ, त्यस्तो उपमा दिनुभएको छ। ถ้าไหลเข้า 4 ทางแล้วไหลออกทางเดียวน้ำก็จะเพิ่มขึ้นในที่สุดก็เต็มสระ अब 4 दिशाबाट भन्दाखेरि पानीहरू अब 3 दिशाबाट पानी आउँछ, 1 दिशाबाट मात्रै पानी मुहानबाट पानी मात्रै बग्ने गर्यो भने कुवामा पानीहरूको अब चाहिँ खाँचो कहिले हुँदैन। पानीको मात्राहरू वृद्धि हुँदै जान्छ। वृद्धि भन्दाखेरि बढ्दै कुवा नै भरेर ल्याउँछ। त्यो भएपछि अब पछि कहीँ तलाउ हुने त्यस्तो अब अझै वृद्धि नै हुन्छ। แล้วเมื่อยังมีน้ำไหลเข้าอีกอยู่ตลอดเวลานั้นน้ำก็จะล้นสระล้นขอบสระแล้วก็กระจายไปทั่วจากบ่อน้ำสระน้ำก็จะกลายเป็นหนองหรือว่าเป็นบึงหรือว่าเป็นทะเลเป็นมหาสมุทรมากมายตามลำดับ त्यस कारणले यदि त्यो क्रममा अब पानी चाहिँ अब कुवामा परिराखेको बेला अब 3 मुहानबाट पानीहरू अब कुवामा जाने गर्यो भने एकबाट मात्रै अब निस्किने भयो भने त्यस्तो क्रममा पानीको बढौती चाहिँ धेरै नै भएर आउँछ। अब पानीबाट कुवाबाट बाहिर निस्किएर अझै भनेको अब तलाबको रूपमा देखा पर्न जान्छ। นั่นก็หมายความว่าเงินที่ไหลเข้ามาแบ่งออกเป็น 4 ส่วนแต่ไหลออกไปแค่แบ่งออกเป็น 4 ส่วนแต่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพียงส่วนเดียวอีก 3 ส่วนนั้นเก็บไว้เงินนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้น त्यस कारणले त्यसको उपमाको अर्थ चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले 4 दिशाबाट आय आम्दानी गरेका छौँ, 1 दिशाबाट मात्रै खर्च गर्यो भने हाम्रो धन सम्पत्तिहरू वृद्धि नै हुन्छ। वृद्धि भनेको अब पछि
धेरै वृद्धि भएर ल्याउँछ। แต่ถ้าหากว่าตรงกันข้าม ไหลเข้ามาทางเดียว แต่ไหลออกทั้ง4ทางเลย ก็จะทำให้น้ำในสระนั้นไม่มีเลย การที่ในชีวิตประจำวัน ถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้เป็นคนที่มีความลำบากยากจน แล้วก็เป็นทุกข์ของคฤหัสถ์ ชีวิตในปัจจุบันนั้นก็จะมีความทุกข์ความเดือดร้อน अब त्यसको ठिक उल्टो भन्दाखेरि अब गऱ्यो भने अब जुन अब 4 दिशाबाट अब धन सम्पत्तिहरू आउँछ, त्यस्तो गऱ्यो भने धन सम्पत्तिको अब खाँचो हुँदैन। यदि ठिक त्यस्तै अब 4 दिशाबाट धन सम्पत्ति अब खर्च गर्ने बाटो धेरै भयो भने हामीसँग धन सम्पत्तिको खाँचो हुन्छ, हामीसँग भएको पनि खर्च भएर त्यस्तो गऱ्यो भने त्यो क्रममा जारी गरेर राख्यो भने पछि हामीलाई दुःख कष्टहरू धेरै हुन्छ, हाम्रो जीवनमा धन सम्पत्तिको खाँचो हुन्छ। เงินที่หามาได้ในชีวิตประจำวันแบ่งออกเป็น4ส่วนนั้น ส่วนที่1ให้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันประกอบไปด้วย अब जुन 4 प्रकारको अब हामीले धन सम्पत्तिहरू आर्जन गरेका छौँ, त्यसमा कसरी खर्च गर्ने त्यो सम्बन्धी आचार्यले भन्नुहुन्छ। คือใช้จ่ายในการเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงบุตรภรรยา เลี้ยงมารดาบิดา เลี้ยงลูกน้องบริวารให้เป็นสุข त्यस कारणले पहिलोमा के पर्यो भन्दाखेरि हामीले जुन आय आर्जन गरेर धन सम्पत्ति ल्याएका छौँ, पहिलोमा चाहिँ आफ्नो पूर्ति गर्ने, आफ्नो स्वास्नीको, आफ्नो आमा बुवाको, आफ्नो परिवारजनहरूको पूर्ति गर्ने त्यसमा पर्यो। ลามใครยังไม่ได้ปิดไมค์นะเนี่ย मनमै मिल्छु छ बचान मिते बोथु या सोहन मोहन हजुर यो कसको माइकहरू ओपन गरेछन्, अलि भनिदेऊ न, मलाई थाहा छैन। यो माइक अफ गरिदिनु। को हुनुहुन्छ? कोम सर माइक अफ गरिदिनु हुन्छ। माइक ओपन छ हजुरको। ल भयो। ได้เลยครับอาจารย์ ครับทรัพย์สมบัติที่หามาได้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนั้น ท่านแบ่งออกเป็น4ส่วน แล้วก็ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน1ส่วน ได้แก่เลี้ยงตัวเอง เลี้ยงบิดามารดา เลี้ยงบุตรภรรยา เลี้ยงลูกน้องบริวารให้เป็นสุข त्यस कारणले पहिलो भागमा अब जुन हामीले आय आर्जन गरेका धन सम्पत्ति ल्याएर राखेका छौँ, पहिलोमा अब हामीले आफ्नै आपूर्ति गर्ने, आफ्नो परिवारको पूर्ति गर्ने, आमा बुवाको पूर्ति गर्ने, जुन अब नोकर चाकरहरू छन् जसलाई दिनुपर्ने हो तिनीहरूलाई दिने। 2. เลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุข दोस्रोमा भन्दाखेरि अब साथी मित्रहरूलाई राम्रो पालन पोषण गर्ने, खुवाउने। 3. ช่วยในการสงเคราะห์ญาติ तेस्रोमा भन्दाखेरि अब आफ्नो नाता गोतालाई पनि सङ्ग्रह गर्ने। ใช้ในการต้อนรับแขก अर्को चाहिँ अब बेला वखतमा अब पाहुनाहरू आएको बेलामा त्यहाँको सेवा सत्कार गर्ने। ใช้ในการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว अर्को भाग चाहिँ अब जुन अब हाम्रो अब इष्टमित्रहरू आमा बुवाहरू बितेर गइसक्नु भएको छ, त्यस्तो उहाँहरूको नाममा धर्मको काममा दान पुण्यहरू गर्ने। หรือทำบุญอุทิศแก่เทวดา หรือให้ทานในการบำรุงธนุบำรุงสมณพราหมณ์ หรือว่าให้การบำรุงพระภิกษุสามเณร कि त अब साधुजनहरूलाई दान पुण्य गर्ने, कि त भन्ते सामनेहरूलाई दान पुण्य गर्ने, कि त देवताहरूलाई अब हामीले हाम्रो गाउँघरमा गर्छ त्यस्तो दान पुण्यहरू पनि गर्ने। คือบริจาคทานปัจจัย4ในสมณะผู้ที่ประพฤติชอบ हाम्रो जीवनमा 4 प्रकारको अब घाँसबासका साथ हुन्छ, त्यस कारणले हामीले भन्तेजनहरूलाई, भिक्षु सङ्घहरूलाई दान पुण्यहरू गर्नुपर्छ। แล้วก็ทำการเสียภาษี अर्कोमा के हो पर्यो भन्दाखेरि हामीले अब राष्ट्रको जुन अब राष्ट्रले हामीसँग अब ट्याक्सहरू लगाएको हुन्छ, तोकेको हुन्छ, त्यसको अब हामीले पनि त्यसको ट्याक्सहरू दिने। ที่ว่ามาทั้งหมดนี้ได้แก่เพียงส่วนเดียวเท่านั้น คือใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หมายความว่าเงินที่หามาได้นั้นแบ่งออกเป็น4ส่วน1ส่วนใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็คือใช้จ่ายตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ त्यस कारणले यो जुन हामीले भर्खरै कुरा गरेर विभिन्न प्रकारका ती अब पहिलोमा अब जुन हामीले अब हाम्रो पहिलोमा के हामीले जुन अब धन सम्पत्ति हामीले आर्जन गरेर ल्याएका छौँ, ती धन सम्पत्तिलाई कसरी खर्च गर्ने, कसरी लगाउने, त्यो पहिलोमा पर्यो। อีกส่วนหนึ่งกันไว้ใช้
ช้จ่ายในคราวจำเป็นและอีก2ส่วนนั้นเก็บหรือว่าเก็บรักษาไว้หรือว่าทำการลงทุนก็หมายความว่าใช้ส่วนเดียวเก็บไว้3ส่วนนั่นเอง त्यस कारणले यसको अब संक्षिप्त भन्दाखेरि या त्यसको अब के भयो भन्दाखेरि हामीले आफ्नो जीवनमा कमाएर ल्याएको धन सम्पत्तिहरूलाई यी प्रकारले खर्च गर्ने पहिलो प्रकारले खर्च गर्ने विभिन्न प्रकारको जुन हामीले भनेर ल्यायौँ त्यो अब 3 भाग चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ अब अर्को भाग चाहिँ 3 भागहरू हामी राख्ने आफ्नो धन सम्पत्तिहरूलाई अब विभिन्न प्रकारले गएर इन्भेस्ट गर्ने लगानी लगाउने त्यस्तो गर्नुपर्छ การแบ่งทรัพย์สมบัติออกเป็น4ส่วนใช้จ่ายเพียงส่วนเดียวนี้ท่านเรียกว่าสมชีวิตาคือใช้จ่ายในการเลี้ยงชีพให้พอเหมาะพอควรไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปจนทำให้ตัวเองและครอบครัวต้องเดือดร้อน त्यस कारणले यी प्रकारका क्रियाकलापहरूलाई समाजीविका भन्छ जुन चाहिँ अब हामीले आफ्नो जीवनमा धेरै धन सम्पत्तिहरू खर्च नगर्ने चाहेको मात्रामा मात्रै खर्च गरेर ल्याउने आफूले विभिन्न प्रकारले जोगाएर राख्ने चाहेको समयमा खर्च गर्ने नचाहेका समयमा राख्ने ती सम्पत्तिहरूलाई बचेको सम्पत्तिहरूलाई आफ्नो लगानी लगाउने गर्नुपर्छ พระพุทธเจ้าผู้ที่มีพระพุทธเจ้าผู้มหากรุณาพระองค์จึงทรงตรัสให้คฤหัสถ์ผู้ต้องการความสุขในชีวิตประจำวันนั้นให้ได้รับความสุขตามที่ต้องการก็คือให้มีทรัพย์แล้วก็สุขจากการใช้จ่ายทรัพย์ไม่มีหนี้แล้วก็ทำการงานไม่มีโทษ त्यस कारणले भगवान बुद्धले गृहस्थी जीवनहरूलाई यी विभिन्न प्रकारले धन सम्पत्तिको रक्षा गर्ने राख्ने गर्नुपर्छ र चाहेको सम्पत्तिहरू जुन बेलामा खर्च गर्ने खर्च गर्नुपर्छ र हामीले अब आफ्नो जीवनमा राम्रो काम गरेर धन सम्पत्तिहरू ल्याउने र जुन कामले गर्दा नराम्रो कामहरू हुन्छ त्यसबाट पर बस्ने विभिन्न प्रकारका ज्ञानहरू दिनुभएको छ โดยทรงตรัสให้ถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันที่เรียกว่าอุทธานสัมปทา अब अर्कोमा के उत्थान सम्पदा भन्दाखेरि अब दोस्रोमा पर्यो भन्दाखेरि अब व्यक्तिले के प्रकारले आय आर्जन गर्छ त्यसमा पर्यो อารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาก็คือให้เว้นจากอบายมุข आराखा सम्पदा भन्दाखेरि अब धन सम्पत्तिको व्यक्तिले सुरक्षा गर्ने अब हामीले अभयमुखमा परेन भने त्यसको सुरक्षा स्वतः नै हुन्छ กัลยาณมิตรตาให้คบคนดีเป็นมิตรเว้นจากมิตรที่ไม่ดี कल्याणमित्र भन्दाखेरि हामीले अब जुन साथी भाइहरू बनाउने त्यसबाट अब गलत सङ्गतबाट पर हुने त्यसमा पर्यो สมาชีวิตาใช้จ่ายให้พอเหมาะคือทรัพย์ที่หามาได้นั้นให้เก็บสะสมไว้มากกว่าการที่จะใช้ออกหรือว่าการที่จะใช้จ่ายให้หมดไปในชีวิตประจำวันโดยทรงแบ่งออกเป็น4ส่วนให้ใช้จ่ายเพียงส่วนเดียวตามที่ได้กล่าวมาแล้ว समाजीविता भन्दाखेरि हामीले अब धन सम्पत्ति जति छ त्यसको विभिन्न 4 भागमा बाँड्ने एक भाग चाहिँ खर्च गर्ने आफ्नो सदुपयोगमा ल्याउने पालन पोषण गर्ने यी 3 भागहरू जोगाएर राख्ने संकट परेको बेलामा खर्चहरू गर्ने सम्पत्तिहरू त्यसको बचेको सम्पत्तिहरूलाई लगानी लगाउने कुनै व्यवसायमा भए पनि कसरी त्यसको बढोत्तरी हुन्छ त्यो समान हामीले त्यसको सदुपयोग गर्ने ใครมีอะไรที่สงสัยเพื่อที่จะใครมีอะไรสงสัยต้องการที่จะซักถามเพิ่มเติมก็เชิญได้ครับ अब यी कुराहरू विभिन्न प्रकारका कुराहरू हामी गरेर ल्यायौँ अब यी सम्बन्धी अब कसैलाई केही अब नबुझेको छ कि सोध्नु छ कि आफ्नो कुराहरू राख्नु छ भने राख्न सकिन्छ ไม่สงสัยเข้าใจหมดแล้ว น่าจะประมาณนั้นนะครับอาจารย์ อ๋อประมาณนั้นถ้างั้นถามหน่อยอบายมุขที่ว่านี้นี่เป็นเหตุมาจากภายนอกหรือเหตุเกิดขึ้นกับเรามาตั้งแต่เราเกิด अब कसैले केही सोध्नु नसोधेको कारणले गर्दा आचार्यले अब आफै सोध्नुहुन्छ कि अब हामीमा जुन अब अभयमुख हुन्छ जुन व्यक्तिमा मानव अभयमुख हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरू अब जन्मजात हुन्छ कि पछि गएर आउँछ त्यो निदाय हाम्रो जन्मजात पनि हुँदैन तर हाम्रो समाजबाट सिकेको हामी हैन त्यो सबै हुन्छ साथीबाट सिकेको सानैदेखि त सानो बच्चाले त नराम्रो राम्रो त बुझ्दैन नि त्यो त हामीले समाजबाटै सिक्ने हो अरूबाट हेरेर सिकिन्छ अरूले भनेर सिकिन्छ गरेर आफू गरेर पनि सिकिन्छ त्यही हो ครับอาจารย์เกี่ยวกับว่า มันด้วยกำเนิดมันไม่มีครับอาจารย์อบายมุขเราก็เรียนรู้มาจากเพื่อนแล้วก็เพื่อนพุงแล้วก็เรียนมาจากสังคมที่ว่าสังคมที่ไม่ดี ก็ถูกต้องและคราวนี้ว่าเรารู้ว่ามันไม่ดีเราจะนำสิ่งที่ไม่ดีซึ่งเกิดขึ้นภายนอกหรือเกิดขึ้นภายหลังนั้นน่ะมาใส่ตัวเราไหม यदि त्यस्तो छ भन्दाखेरि हामीले
जुन अब हामीले आफ्नो जीवनमा त्यस्तो अब सङ्कटमा पर्ने कि नपर्ने त्यस्तो लागू गर्ने कि नगर्ने गर्ने नगर्ने होइन त्यस्तो छैन तर मान्छे अब जुन मान्छेले गर्छ जसलाई उसलाई बुझ्नुपर्छ मैले यो सङ्गत गर्नलाई सिक्नलाई सङ्गत गरेँ भने ठिक छ। अब त्यो के हुन्छ त्यो एउटा त्यसैमा त्यो नराम्रो काम गर्न त नराम्रो काम गर्दै गर्दै जान्छ तर एउटा मान्छे नराम्रो काम गर्छ एकचोटि गर्यो भने त्यसबाट सिक्छ त्यो फेरि त्यो गल्ती दोहोऱ्याउन नहोस् भन्ने एउटा भावना आफ्नो भित्र राख्छ कि अब गल्ती नै नगरिकन त्यसलाई कसरी थाहा हुन्छ फेरि यो नराम्रो अरूले भनेर भन्दै भन्दै गऱ्यो भने त हुँदैन। गौतम बुद्धले पनि भन्नुभयो यसरी गर तर सबैले गरेर पछि नि आरान्त भएको भनेर मात्र आरान्त भएको भए त त्यहाँ त करोडौँ मान्छे थियो त आरान्त भएन नि त सबैजना गर्नुपर्छ गरेर अब गलत काम गर्यो भने फेरि गर्नु हुँदैन गल्ती गरे त्यही दोहोऱ्याउनु हुँदैन भन्ने खोजेको तर गलत काम एकचोटि गर्यो भने त्यसबाट सिक्नुपर्छ त्यो भन्न खोजेको। ข้าพเจ้าแกบอกว่ามันเพื่อนมันส่วนมากก็เราก็ต้องเรียนรู้จากสังคมอยู่แล้วเราก็ไม่ควรทำแบบนั้นแต่ว่าเราก็ต้องถามเราก็ไปเพื่ออะไรเราก็ต้องรู้ว่าเราไปรู้ว่าเขาทำดีก็รู้ว่าทำไม่ดีทำชั่วเราก็จะทำแล้วมันจะรู้ว่านี่มันชั่วเราก็ไม่ควรทำเราก็ต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็เราก็ไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวเราก็ต้องปฏิบัติถามถ้าทำแล้วมันก็จะดีครับอาจารย์ ก็อนุโมทนาด้วย อาจารย์เรียนอนุโมทนาสาธุบันเทิงจ้ะ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนที่เราเกิดมาน่ะเราก็ไม่ได้ดื่มน้ำเมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมแล้วก็เที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นการพนันก็ไม่ได้เล่นอ่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นทีหลังเราไปหามาใส่ตัวเองไปติดมันเองไปแสวงหาเองเป็นทาสของมันเองเทวดาก็ไม่ได้โดนบันดาลใครๆก็ไม่ได้โดนบันดาลแต่เราเนี่ยโดนบันดาลในสิ่งที่นำความหายนะมาให้แก่เราเองเป็นสิ่งที่สมควรไหม उहाँले भनेको ठिक हो त्यस कारणले अब जुन व्यक्तिहरू अब अभयमुखमा पर्यो भने हामी अब बालककालदेखि जन्मजात त अब सबै एक समान नै हुन्छ तर पछि गएर हामी अब सङ्गतमा परेर समाजमा हेरेदेखि सिकेदेखि अब गलत कामहरू गर्ने गरिन्छ हामीमा ज्ञान भयो भने हामी त्यस्तोबाट अब पर नै हुन्छौँ त्यस कारणले हामीले अब सकेसम्म जोग्नुपर्छ त्यस्तो गलत सङ्गतमा पर्यो भने अब हामीले यस्तो ज्ञानहरूको मार्ग थाहा भयो भने चुरोट खाना नराम्रो हो हामीले थाहा छ हामीले थाहा गर्नु हुँदैन हामीले गरे भने अब गलत सङ्गत पर्यो त्यहाँदेखि अब कुनै कार्यहरू जुन अब गलत हामीले थाहा नै गलत हुन्छ यो गलत नै हो त्यस्तो कार्यहरूबाट हामीले लाग्नु हुँदैन गर्नु हुँदैन अब सिक्नको लागि भए पनि गलत काम अब के अब मान्छेलाई अब तलवारले हान्यो भने मृत्यु हुन्छ त्यस्तो त हामीलाई थाहै छ तब अब हामी पनि त्यस्तो कहिले काहीँ अब खै हानेर हेरौँ त मर्छ कि मर्दैन त्यस्तो गर्यो भने मान्छे त मरिहाल्छ अब सिक्ने कि त्यस्तो अब कामहरूबाट हामी अब भन्न यहाँ के खोजेको भने व्यक्तिले जुन अब सिकाएको हुन्छ समाजले सिकाएको हुन्छ भगवान बुद्धले सिकाएको हुन्छ अरू व्यक्तिहरूले सिकाएको हुन्छ त्यसको हामीले विचार विमर्श गरेर हामीलाई अब त्यसको अब सरसल्लाह हेरेर राम्रो छ भने त्यसको आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुपर्छ เราต้องการความทุกข์ความเดือดร้อนเราต้องการความยากจนในชีวิตประจำวันไหม आचार्यले के भन्दै हुँदा हामीले आफ्नो जीवनमा हामीलाई अब असन्तुष्टि भयो अब जुन अब दुःखहरू भयो त्यस्तो अब आफ्नो जीवनमा लागू गर्न मन पर्छ कि पर्दैन เงียบเลยแสดงว่าต้องการ फेरि फेरिबाट भन्नु त उहाँले के सोध्दै हुनुहुन्छ कि हामीलाई हाम्रो जीवनमा दुःखहरू असन्तुष्टिहरू जुन छ हामीलाई त्यस्तो मन पर्छ कि मन पर्दैन พวกเขาไม่ชอบเขาอาจารย์ไม่อยากเป็นแบบนั้น แล้วอยากเป็นแบบไหน ไม่ต้องการความทุกข์ครับอาจารย์ แล้วถามเขาดูว่าเขาต้องการแบบไหน त्यसो भए हामीलाई कस्तो चाहिन्छ कस्तो मन पर्छ के भयो प्रिया सुनेनชอบความสุขครับอาจารย์ ความสุขมีความสุขในชีวิตประจำมีความสุขในชีวิตประจำวันพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้จะต้องมีอะไรบ้าง यदि हामीलाई अब हाम्रो जीवनमा सुख आनन्द मन पर्छ भने भगवान बुद्धले के पालन गर्यो भने कुन बाटोमा हामी लाग्यो भने हाम्रो जीवनमा सुखी हुन्छ शान्त हुन्छ के सिकाउनु भएको छ हामीले के कुरा गर्यो अघि भर्खरै त्यही भन्ने भगवान बुद्धले हैन पहिला त
5वटा सील नियम पालन गर्न भन्नुभएको छ। 5वटा नियम पालन गर्यो भने त्यत्तिकै सुखी र शान्ति मिल्ने हुन्छ। अब समाजमा बसेर राम्रो कुरा होइन राम्रोसँग बस्यो भने आफ्नो कर्तव्य निभायो भने त सुखीसँग नि बस्न मिल्छ। ข้าพเจ้าคิดแต่ว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้สินะถ้าเราปฏิบัติสินะมันก็จะมีความสุขครับอาจารย์ ก็อนุโมทนาด้วย อาจารย์อนุโมทนาสาธุบันเทิงจ้ะ แล้วคราวนี้ว่า ถ้าเราไม่มีเงินเรายากจน มันเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ในชีวิตประจำวันของคฤหัสถ์ของชาวบ้าน अर्को के सोध्दै हुनुहुन्छ आजले हाम्रो जीवनमा अब हामीलाई अब धन सम्पत्ति हुँदैन त्यति बेला अब दुःख हुन्छ कि सुखी हुन्छ कस्तो मन पर्छ नि खानाहरू नभएपछि सम्पत्ति नभएपछि दुःख नै भयो ข้าพเจ้าเก็บว่าถ้าไม่มีสมบัติมันก็จะเป็นความทุกข์ครับอาจารย์ ทำยังไงถึงจะมีทรัพย์สมบัติถึงจะมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสสอนไว้พระองค์สอนได้ว่ายังไงจึงจะมีทรัพย์ भगवान बुद्धले के सिकाउनु भन्छ के गर्दाखेरि हामीसँग धन सम्पत्तिहरू हुन्छ नचाहिने कामहरू नगर्ने जाड रक्सीहरू नखाने आफ्नो सम्पत्तिहरू यताउता नगर्ने राम्रो काममा लगाउने नराम्रो काममा नलगाउने राम्रो साथीहरू बनाउने ครับอาจารย์เปียบอกว่าเราต้องเว้นจากอบายมุขครับอาจารย์ถ้าเราอบายมุขจะแล้วมันก็จะเงินสมบัติมันก็จะเหลือจะเก็บได้ครับอาจารย์ เว้นจากอบายมุขก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วทรงสอนให้ทำอย่างแล้วทรงสอนให้ทำยังไงอีกถึงจะมีเงิน अब अभय मुक्त त भयो अरु के गर्दाखेरि हाम्रो धन सम्पत्तिहरू जोगिन्छ हुन्छ अघि कुवाहरूको एक्जाम्पलहरू दिएको थियो नि ถ้าเราไม่ทำงานเราเกียจคร้านนี่เราจะมีเงินไหม यदि हामीले अब आफ्नो जीवनमा परिश्रम गरेन भने हामीसँग धन सम्पत्ति हुन्छ कि हुँदैन नै हुँदैन ถ้าเราไม่ทำงานไม่มีตังค์ครับอาจารย์ ฉะนั้นเราต้องขยันหรือเปล่า แล้วहामीले मेहनत गर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यति बेला पर्छ เราต้องขยันครับอาจารย์ขยันทำงาน อะไรที่ตรงกันข้ามกับความขยัน मेहनत को उल्टो के हो आजले सोध्दै आलस गर्नु आलस गर्नु अल्छीपन ความเกียจคร้านครับอาจารย์ ความเกียจคร้าน ความเกียจคร้านก็เป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม แล้วก็เป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นตัวที่ ขัดขวางไม่ให้เกิดความขยัน ส่วนมากเราก็จะอ้างเหตุอะไรบ้างที่จะไม่ทำงานน่ะ การไม่ทำงานก็คือความเกียจคร้านนั่นแหละ अब अल्छीपन हुन्छ जुन व्यक्तिमा त्यस्तो व्यक्तिहरू के गरेर के अब अटेलीपनहरू बहानाहरू देखाउँछ काम गर्नु पर्यो भने हैन टाउको दुख्यो हैन यो दुख्यो भन्ने हुन्छ मलाई निद्रा आयो भन्छ हैन मलाई अर्को काम गर्नु पर्छ भन्छ धेरै कुरा आफ्नो दिमागले जे कुरा आउँछ त्यतिखेर त्यो भनिदिन्छ बुहानुले काम गर्नु परेन भने जस्तै स्कुल जानु पर्यो भने मान्छे अहिले 1 मिनेट छ बाँकी ल 1 मिनेट छ बाँकी म टोइलेट गरेर आउँछु भन्छ फेरि त्यस्तो हुन्छ खाना खाने बेला ข้าพเจ้าकेบอกว่ามันคนคิดเครียดคลานมันก็ส่วนมากจะคิดเองแล้วก็จะทำครับอาจารย์สิ่งที่แบบเห็นเหมือนกับเขาจะคิดว่าอันนี้มันจะไม่ไปโรงเรียนมันสายแล้วจะปวดหัวแล้วก็ไม่ทำงานประมาณนั้นเลยครับอาจารย์บอก ก็มักอ้างต่างๆอ้างเหตุเพื่อที่ให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องทำงาน เช่น อย่างที่เมื่อกี้ในที่อ้างว่ามันสายแล้วหรือว่ามันเช้าอยู่เช้าเหลือเกินแล้วไปทำงานเงี้ยหรือร้อนเหลือเกินร้อนจะตายอยู่แล้วจะไปทำงานได้ยังไงหนาวจะตายอยู่แล้วหิวจะตายอยู่แล้วหิวกระหายน้ำแย่อยู่แล้วก็ยังจะต้องทำงานอีกอย่างนี้ก็คืออ้างเพื่อที่จะไม่ทำงานก็คือเป็นความเกียจคร้านนั่นแหละ त्यस कारणले आचार्यले भन्दै हुनुहुन्छ कि अब जुन व्यक्तिमा अब काम गर्ने अब इच्छा हुँदैन अल्छीमा हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरू अब धेरै जाडो छ घाम धेरै छ पानी परेछ चिसो छ टाइम भएको छैन विभिन्न प्रकारले अब त्यस्तो भनेर ल्याउँछ ความเกียจคร้านเนี่ยก็เป็นเหตุแห่งความยากจนทำให้เกิดความยากจนทำให้เกิดความทุกข์ आचार्य अब भन्दै हुनुहुन्छ कि अब जुन व्यक्तिमा अल्छीपन हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूमा धन सम्पत्ति आर्जन गर्न गाह्रो हुन्छ त्यो पनि एउटा चाहिँ अब गरिबको लक्षण हो
ก็จัดเป็นอบายมุขในข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าให้ละเว้นจากความเกียจคร้านการให้งดเว้นหรือละเว้นจากการเกียจคร้านทำการงาน त्यस कारणले भगवान बुद्धले गृहस्थीहरूलाई गृहस्थी जीवनमा चाहिँ के लागू गर्नुपर्छ भन्दा हामी अल्छीपनहरू देखाउनु हुँदैन, अल्छी हुनु हुँदैन। अल्छी भयो भने हाम्रो जीवनमा दुख सङ्कटहरू आउँछ। คนเกียจคร้านนี่หาเงินได้ไหม अल्छी मान्छेहरू आफ्नो जीवनमा चाहिँ धन सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्छ कि सक्दैन? सक्दैन।หาเงินไม่ได้ครับอาจารย์ แล้วเงินที่มีอยู่แล้วนี่คนเกียจคร้านก็จะนำไปใช้ให้หมดไปเรื่อยๆใช่ไหม भएको सम्पत्तिहरू अल्छी मान्छे बिस्तारै बिस्तारै गरेर खर्च गरेर ल्याउँछ होइन र? हजुर। ครับอาจารย์พวกเขาก็จะใช้ไปเรื่อยๆครับอาจารย์จนหมด นั่นก็คือถ้าหากว่าขยันก็หมายความว่าเงินที่มีอยู่แล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นมากขึ้น คือรักษาเงินเก่าที่มีอยู่ไว้ได้ แล้วก็หาเงินที่อยู่ข้างนอกให้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็หมายความว่าเงินใหม่นี่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะทำให้เป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากขึ้นมีเงินมากขึ้นสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้ในปัจจุบันซึ่งเป็นความสุขในชีวิตประจำวัน त्यस कारणले यदि अल्छी व्यक्ति छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूमा धन सम्पत्ति भएको पनि अब नाश नै हुन्छ। यदि अल्छी छैन भने मेहनत मजदुरी गर्छ, काम गर्छ, त्यस्तो आय आर्जन गर्ने व्यक्ति छ भने भएको सम्पत्तिहरू पनि जोगाउँछ र अझै त्यसको वृद्धि हुन्छ र आफ्नो जीवनमा चाहिने बेलामा खर्च गर्ने त्यस धन सम्पत्तिबाट भनेको प्रसन्न हुने, आफू पनि प्रसन्न हुने, अब चाहिने बेलामा खर्च गरेको बेलामा खुसी आउने त्यस्तो व्यक्ति हुन्छ, राम्रो हुन्छ र धन सम्पत्तिको जोगाउँछ, बच्छ र आफू पनि खुसी हुन्छ, अरूलाई पनि खुसी पार्छ। เราเป็นคนที่มีความขยันหรือความเกียจคร้านในขณะนี้หรือว่าที่ผ่านมา आचार्यले सोध्दै हुनुहुन्छ हामी आफूमा हामीले अब जुन अब छौँ अब हामी चाहिँ अल्छी छौँ कि मेहनती छौँ? कहिलेकाहीँ त अलिक अल्छी पनि। दुवै छ दुवै। अब समयअनुसार बिरामी परे अलि बिरामी छ अलिअलि बिरामी छ भने अल्छी गरिहाल्छ, बिरामी छैन भने ठिक छ। फेरि अलिअलि मात्र टाउको दुखिरहेछ भनिदिन्छ, काम गर्ने मन पनि छैन, टाउको दुखिरहेछ जोडसँग भनिदिन्छ। दुइटै हुन्छ, राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ। มันมีทั้งสองตัวครับอาจารย์มีบางครั้งก็มีเกียจคร้านก็มีบางครั้งก็ขยันทำงานก็มีครับอาจารย์แต่ว่าส่วนมากจะขยัน ถ้าขยันก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนา แต่คราวนี้ว่าขยันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมขยันเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหม आचार्यले भन्छ राम्रो हो अब हामीसँग मेहनती छौँ कहिलेकाहीँ अब छ भने ठिकै छ तर अब मेहनत गऱ्यो भने त्यो हाम्रो लागि राम्रो हो होइन र? हजुर। ครับอาจารย์สิ่งที่ดีครับอาจารย์ เราต้องการเป็นคนดีบริบูรณ์ 100%เราต้องการสามีที่ดี 100% ต้องการภรรยาที่ดี ต้องการลูกต้องการหลานต้องการญาติมิตรพี่น้องแล้วก็คนที่อยู่ในสังคมหรือเป็นเพื่อนบ้านหรือคนทั้งประเทศเนี่ยเป็นคนที่ดีก็ควรที่จะต้องทำยังไง आचार्यले सोध्दै हुनुहुन्छ यदि हामीले 100% चाहिँ राम्रो व्यक्ति बन्न चाह्यो भने हाम्रो परिवारहरू छरछिमेकीहरू 100% राम्रो बन्न चाह्यो भने हामी के गर्नुपर्छ? मेहनत गर्ने, अल्छी नगर्ने, राम्रो कामहरू गर्ने, छरछिमेकीहरूलाई पनि राम्रो कुराहरू सिकाउने। ครับอาจารย์เกี่ยวบอกว่าเราต้องขยันเพียรทำงานแล้วก็ถ้ามีสังคมที่ไม่ดีเราก็จะสอนให้เขาขยันทำงานครับอาจารย์มันก็จะเป็น 100% ครับอาจารย์ไม่เกียจ ต ค ก ร้า ล น งจะต้องการเป็นคน 100% หรือว่าเป็นคน 50% หรือ 60% หรือ 20% หรือ 10% त्यस कारणले आचार्यले सोध्दै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ अब हामीलाई अब 100% मनपर्छ कि 50-50 मनपर्छ कि 20-30 मनपर्छ कि कति पर्सेन्ट मनपर्छ राम्रो हुनलाई? 100%ครับอาจารย์ต้องการที่ดีคือ 100% ครับอาจารย์ 100% ก็ต้องเว้นจากอบายมุขในข้อที่เกียจคร้านทำการงาน यदि हामीलाई 100% अब राम्रो हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामी जुन अब अभयमुखमा जुन छ अब अल्छीपन छ त्यो अल्छीपन चाहिँ हामी हटाउनु पर्छ। अब भोलि चाहिँ 4 बजे उठ्ने काम गर्ने प्रियाले हैन? म 4:30 बजे उठेर कलेज जान्छु दाइ। ओ राम्रोครับอาจารย์ เราเป็นคนขยันใครเป็นคนได้รับประโยชน์ได้รับความสุขเป็นคนที่มีโภคะมีสมบัติมีเงินมีทองมากขึ้น यदि हामीले चाहिँ अब मेहनत गर्यो भने 100% हामीलाई नै फाइदा हुन्छ हाम्रो लागि नै हो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ।
ใครเป็นคนที่ได้รับประโยชน์ यदि हामी चाहिँ अब 100% गरे भने त्यसको फाइदा कसलाई हुन्छ? हामीलाई हुन्छ। Kapajan tha lau thamngan 100% thamคนดี 100% เราก็จะได้ผลประโยชน์เราได้ผลประโยชน์เองครับอาจารย์ ผลประโยชน์อันนั้นก็เป็นความสุขในชีวิตประจำวันใช่ไหม คือมีเงินเยอะแล้วก็ใช้จ่ายก็สะดวกสบายไม่มีความทุกข์ความยากจน त्यस्तो 100% हामीले राम्रो गरे भने हामीले नै फाइदा हुन्छ हामीसँग अब धन सम्पत्ति अब राम्रो हुन्छ बढौती हुन्छ हामीलाई नै फाइदा हुने हो เมื่อเรามีเงินมีทรัพย์สมบัติมากมายได้รับความสุขในชีวิตประจำวัน นั่นก็คือเราเว้นจากอบายมุขแล้วเราก็ขยันในการทำการงาน ผู้ที่ได้รับนั้นก็คือตัวเราและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นล้วนแต่เป็นประโยชน์และความสุขในการดำรงชีวิตฉะนั้นพระพุทธเจ้าผู้มีพระมหากรุณาจึงทรงตรัสให้ขยันแล้วก็รู้จักรักษาพบคนดีเป็นมิตรแล้วก็ใช้จ่ายให้พอเหมาะนั่นก็คือให้เว้นจากอบายมุขปากแห่งความเสื่อมของโภคะตามที่ได้กล่าวมาแล้ว त्यस कारणले गर्दा भगवान बुद्धले अभयमुखको ज्ञानहरू सबै गृहस्थी जीवनलाई दिनुभएको हो त्यस कारणले गर्दा यदि गृहस्थी जीवनमा अभयमुखको पालन गर्यो भने हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ अब हामीले अल्छीपनहरू नमाने मेहनत गरे भने हामीमा अब चाहिने मात्रामा धन सम्पत्ति हुन्छ जति बेला खर्च गर्ने हुन्छ कसैतिर हामी माग्नु पर्दैन ऋण धितो लिनु पर्दैन त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो गरे भने हाम्रो धन सम्पत्तिहरू उन्नतै बढेर आउँछ हामीमा सुख शान्तिहरू आउँछ र हामीलाई अरूको अगाडि कतै हात पाल्नु माग्नु पर्दैन हाम्रो अब 100% गरे भने हामीलाई आफैलाई नै फाइदा हो त्यस कारणले हामीले जुन अभयमुख छ त्यसबाट हामी वञ्चित भएर कुशल मार्गमा लाग्नुपर्छ हामी मेहनत गर्नुपर्छ มีใครสงสัยจะซักถามเพิ่มเติมหรือเปล่าถ้ามีก็เชิญครับ त्यस कारण यदि अब कसैलाई केही सोध्नु छ भने कि छैन कि अब भन्दा अब हुन्छ केही सोध्नु छ भने सोध्न सकिन्छ केही छैन भने केही छैन अनि एक्जाम पनि हुन्छ कि त्यस्तै पढाएको पढाइ मात्र हुन्छ फेरि ข้าพเจ้าเกบอกว่าไม่มีคำถามแต่ว่าคือเรามีเป็นสอบด้วยไหมครับอาจารย์หรือว่าแค่โซนเฉยๆอ่ะ สอบก็คือให้เข้าใจตามความเป็นจริง แล้วก็ให้รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และความสุขในชีวิตประจำวันที่พระพุทธเจ้าพระองค์สอนไว้ ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นการสอบด้วยตนเอง แล้วก็ตรวจข้อสอบด้วยตนเองด้วยอะไร ด้วยการมีความสุขในปัจจุบันเนื่องจากมีโภคะสมบัติ แล้วก็มีเงินมีทรัพย์สมบัติเพิ่มขึ้น แล้วก็พ้นจากความทุกข์ความยากจนได้หรือไม่นี่เป็นนี่เป็นการสอบแล้วก็เป็นการตรวจด้วยตนเอง आचार्यले के भन्दै हुनुहुन्छ कि अब हामीले चाहिँ अब सिकाउने हो अब भनेको इक्जामको कुरा यहाँ आएन तर हामीले अब बुझ्नुपर्छ हामीले बेला बेलामा सोधिराखेका हुन्छौँ र त्यसको एन्सर दिँदाखेरि हामी पनि अब थाहा हुन्छ कि बुझेछ बुझेछैन त्यस कारणले अब त्यस्तो लिखित रूपमा त हुँदैन तर हामी यहाँको मेन के हो भन्दाखेरि हामीले अब बुझ्नुपर्छ अब धर्मको मार्ग हो जुन हाम्रो आफ्नो जीवनको लागि हो हामीले अब यस्तो धर्मको कुराहरू सुन्यो भने आफ्नो जीवनमा लागू गर्यो भने हामीले नै फाइदा हुन्छ हाम्रो आफ्नो लागि हो आफ्नो परिवारजनको लागि हो त्यस कारणले हामीले अब बुझेर धर्ममा ध्यान दिएर त्यसको बमोजिम सिकाइ बमोजिम गर्यो भने हामीले आफैलाई फाइदा हुन्छ คำสอนในพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นทรงให้ถามตนด้วยตนเอง भगवान बुद्धको धर्ममा उहाँ आचार्यले के भन्दै हुनुहुन्छ कि हामीले आफैलाई सोध्नुपर्छ हामी आफैलाई मनन विचार गर्नुपर्छ कि हामीले कतिसम्म बुझेका छौँ कतिसम्म हामीले आफ्नो जीवनमा लागू गरेका छौँ कतिसम्म हामीले सुने मात्रै गरेर पालना नगरे भने त्यसको फाइदा देख्दैन त्यसकारणले हामीले जति सुनेछ त्यतिसम्म अलिकति पालन अब भनेको अब हामी भैरवादेखि बुटवल जानु पर्यो भने एक पाइला अगाडि सार्यो भने हामी एक पाइला नजिक पुग्यौँ हामीले त्यसका केही फाइदाहरू देख्यौँ त्यसकारणले हामी यदि केही अलिकति पनि लागू गर्यो भने हामीले आफैलाई नै थाहा हुन्छ हामी कुन मार्गमा छौँ कस्तो गरिराखेका छौँ पहिला कस्तो थियो अहिले कस्तो थियो त्यो बुझेर सम्झेर गर्नुपर्छ พระพุทธเจ้าทรงให้สอนตนเองด้วยตนเอง त्यस कारणले भगवान बुद्धले के शिक्षा दिनुभएको छ भने हामीले आफैलाई सिकाउने आफै सिक्ने आफै पालन गर्ने आफै त्यसको फाइदा लिने ทดสอบตนเองด้วยตนเอง आफ्नै अब आफै
अब इक्जाम दिने आफै एन्सर दिने गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले आफ्नै धुनमा हिँड्यो भने त हुँदैन तर हामीले त्यो बुझी सम्झी गरे भने आफैलाई सोध्यो भने आफैले अब कति फाइदा भएको छ कति के भएछ त्यस्तो गरे भने फाइदा हुन्छ นั่นก็คือตรวจข้อสอบหรือตรวจคำถามตนด้วยตนเอง ว่าเป็นคนดีหรือเป็นคนที่ไม่ดี ได้ทำตามพระพุทธเจ้าสอนหรือไม่ทำตามพระพุทธเจ้าสอน เช่นให้ขยันแล้วขยันหรือไม่ขยัน त्यस कारणले हामीले आफैलाई आफैमा थाहा हुन्छ हामीले कतिसम्म गरेछौँ कतिसम्म गरे छैनौँ कति हामी सिके छैनौँ हामी कतिसम्म अल्छीपन मानेछौँ कतिसम्म माने छैनौँ भनेर विचार विमर्श आफैमा गर्न सकिन्छ अब हामीले अरूले गरेर केही हुँदैन अब फलानुले नियम पालन गरेछ फलानुको फाइदा हुन्छ र हामीले अब नियम अनुसार गरे छैन हामीले अब आँप रोपे छैन आँप खान मन पर्यो भने अब अर्को बारीमा जानुपर्छ त्यस कारणले हामीले आफै आँप रोप्ने आफै खाने आफै त्यसको फाइदा गर्नुपर्छ เรามีเงินหรือไม่มีเงิน มีทรัพย์สมบัติหรือไม่มีทรัพย์สมบัติ เรายากจนหรือว่าเราไม่ยากจน अब हामी आफैमा आचार्यले भन्दै हुनु थाहा हुन्छ हामीसँग पैसा छ कि छैन हामीसँग अब हामी गरिब छौँ कि धनी छौँ त्यो बमोजिम थाहा हुन्छ นั่นก็คือพระองค์ทรงให้สอนตนด้วยตนเอง ให้โจทย์หรือว่าให้ตั้งคำถามตนด้วยตนเอง ก็คือให้เป็นทนายหรือว่าเป็นอัยการด้วยตนเอง แล้วก็เป็นผู้พิพากษาด้วยตนเอง คือตัดสินด้วยตนเอง त्यस कारणले आचार्यले भन्दै हुनुहुन्छ अब हामी आफै चाहिँ अब मुजरिम हुने हामी चाहिँ आफै वकिल हुने हामी आफै चाहिँ जज हुने आफै चाहिँ आफैलाई अब कतिसम्म हेर्ने अब जुन प्रकारले हेर्न सकिन्छ हामीले अब राम्रो गरेछ भने अब त्यसको अब आफैले जजमेन्ट दिने त्यस्तो गर्नुपर्छ ฉะนั้นที่กล่าวมาแล้วนี้ก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงให้พิจารณาว่าเราเป็นทาสของอบายมุขหรือว่าเป็นทาสแห่งเหตุนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้ในชีวิตประจำวันหรือนั่นก็คือทำให้เราเป็นผู้ที่ยากจน หรือว่าทำให้เราเป็นผู้ที่มีเงินมีทรัพย์สมบัติก็ให้พิจารณาตนด้วยตนเองว่าเราทำถูกหรือทำผิดอย่างไร ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ก็ทรงสอนเพื่อที่จะให้รู้ด้วยตนเองแล้วก็ละด้วยตนเอง त्यस कारणले आचार्य बमोजिम अब भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हामीले अब अभयमुखको दास बन्ने कि नबन्ने हामीले अब दास भयो भने हाम्रो अब जीवनमा धन सुख शान्तिहरू आउँदैन त्यस कारणले हामीलाई आफैलाई जजमेन्ट गर्ने आफैलाई थाहा पाउने गरी गर्नुपर्छ अब कुन मार्ग चाहिँ हाम्रो लागि बेस हो कुन मार्गमा हामी हिँड्यो भने राम्रो हुन्छ त्यसको अब राम्रोसँग निहालेर हेरेर बुझेर मात्र गर्ने अब जहाँ चाहिँ अब जुनमा यो पनि राम्रो हो त्यो पनि राम्रो हो त्यस्तो नसोच्ने जुन मार्गहरू देखाएको छ अरू बुद्धिजीवीहरू गरेर आएका छन् त्यो मार्गहरू अब विचार बमोजिम गर्ने ถ้าไม่มีคำถามก็ขอบคุณและอนุโมทนานี้พบกันในวันเสาร์หน้า त्यस कारण अब केही अब सोध्नु छैन भने आजको लागि यति नै अब सबैलाई अब अनुमोदना साधु ครับขอบคุณและสวัสดีครับ अनुमोदना साधु